Хэлцгээе. 기도합니다. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Туйлын ариун их эзэн минь тандаа баярлалаа. 이 시간에도 하나님 저희들을 은혜 가운데 성령으로 충만케 해 주시옵소서. Энэ үед энэ цагт та мөн өөрийн ариун сүнсээрээ таны нэгүүлсэл дотор биднийг дүүргэж өгөөрэй. 하나님의 말씀으로 저희들을 깨우쳐 주시고 은혜가 충만하도록 축복해 주시옵소서. Эзэн минь таны үгээр та биднийг сэргээж таны нэгүүлсэл дотор таны үгнээс суралцах тусалж өгөөч. 우리 모두에게 하나님의 은총이 임하게 해 주시옵소서. Биднэр дээр бидний хүн нэг бүр дээр таны ерөөл нас байж өгөөсэй. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархангуйлаа. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 요엘 2장 21절부터 봅니다. 요엘 2장 За бүгдээрээ Yoel номны 2 дугаар бүлгийн 21절부터 22-оос эхлээд үзнэ. 자, 21절부터는 이제 요엘서 2장의 5번째 대지입니다. За одоо эндээс хавлаад 5번째 대지. Yoel номны нөгөө дэд сэдвүүд гэсэнтэй тэрний 5 дугаар дэд сэдвээр орох гэж байна. 시온과 만물이 회복된다는 말씀입니다. За Сион болон бүх зүйлс дахин сэргээгдэх болно гэсэн энэ мессеж одоо өгөх гэж байна. 예, 시온은 신약 시대에 하나님의 교회를 말합니다. За Сион гэдэг нь болохоор одоогийнхоор бол шинэ үеийнхэр бол одоо цаг үеэр бол Бурхны чуулганыг хэлж байгаа. 하나님의 교회가 회복됨으로써 만물도 하나님의 축복 가운데 회복된다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны чуулган дахин эдгэж сэргээгдэх үед дагаад бүх зүйл ч бас эдгэж сэргээгднэ гэсэн мессеж өгч байна. 하나님께서는 하나님의 교회를 통해서 만물을 다스리시고 충만케 하시는 것입니다. Бурхан бол өөрийнхөө чуулганаар дамжуулаад бүх зүйлийг захирч бас бүх зүйлийг дүүргэж ингэж өгдөг байна. 하나님께서 이 구약 시대에도 그 이스라엘 백성들이 시온의 백성인데 그들의 범죄로 인해서 만물이 큰 고통을 당했다는 것입니다. Тэгээд энэ хуучин гэрэн дээр харах юм бол эзний Сион болох эзний ард түмэн гэмт ингээ унж Бурханаас холдсноос болоод дагаад бусад бүх зүйл ингээ дороотж эхэлснийг харж байна. 그러나 이제 그들이 회개하고 진심으로 하나님 앞에 애통하며 회개할 때 하나님께서는 다시 시온과 만물을 회복시켜 주신다는 것입니다. Гэтэ харин одоо эднэр гашууттайгаар уйлан гимшснээрээ эзэн рүү эргэх үед эзэн буцаагаад тэднийг болон дагаад орчин тойрны эргэн тойрны бүх зүйлийг нь сэргээж өгөх гэж байгаа гэсэн. Амен. 자, 이것이 이제 오늘 본 5번째 대지의 중요한 교훈입니다. За энэ болохоор өнөөдрийн хэлэлөө үзэх гэж байгаа 5 дугаар одоо дэд сэдвийн чухал сургамж нь байна. 자, 그래서 21절부터 27절까지는 그 요엘 선지자가 모든 피조물인 땅과 들짐승과 시온의 자녀들에게 기뻐하라고 권면합니다. За тэгээ 21-ээс 27 дугаар ишлэлүүдийг харах юм бол Yoel иш үзүүлэгч Yoel гэсэн гэхээр бүх зүйл сэргээгдэж байгаа учраас газар болон талын араатнууд мөн түн дээр оршигч бүхэн баярлах түн гэж ингээ хашгирсан. 이와 같이 하나님의 교회가 애통하면서 회개하고 돌이키면 하나님께서는 모든 만물들을 이렇게 은혜 가운데 회복시켜 주시고
기쁨을 주신다는 것입니다. Тэгээ үүний адил мөн эзний чуул онууд гэмшиж эзэн рүү эргэх үед түүнтэй холбоотой бус бүх зүйлдэг ч гэсэндээ ийм ингээд сэргэлт ирэх учраас баярлах болно гэсэн мессеж байна. 자, 그래서 요엘 선지자는 백성들에게 먼저 애통하면서 회개에 이르게 했습니다. За тэгээ Йоэл иш үзүүлэгч Йоэл эхлээд эзний ард түмэн дээр очиод ингээд гашуудтайгаар уйлан гэмших талаар ингээд хэлж өгсөн. 자, 2장 13절, 14절을 읽어보시기 바랍니다. 네. За би 2-ын 13, 14-ийг унших гэж байна. За та нар хувцсаа биш харин зүрхээ тасдчих тун эзэн бурхандаа эргэгтэн учир нь тэрээр нэгүүлсэнгүй өршөөнгүй уурлахтаа удаан хайр инэрлэр бялхам шийтгэгтээ зөөлрдөг эзэн зөөлрөхөө болж ерөөлө ардаа орхин эзэн бурханд чин зориулагдсан эдэн өргөл ундаан өргөлийг орхихыг хэн мэдлээ. 아멘. 어째 하나님께서는 그 하나님의 백성들이 애통하면서 진심으로 회개할 때 하나님은 뜻을 돌이켜서 재앙을 내리지 않으신다고 했습니다. За тэгээ үн мэдчлэн эн чи харах нь эзний арт түмэн эзэн рүү ингээ гашуудан уйлж эргэх үед бурхан өөрийнхөө бодлоодыг эргүүлнэ гэж хэлсэн. Эргүүлээд тэднэр дээр буух гэж хэлсэн гамшгуудыг ингээ буцаанаа гэж хэлсэн. 그리고 그들에게 복을 주시기로 약속을 하셨습니다. Мөн тэднэрт ерөөлийг өгнө гэж амласан байгаа. 오늘날에도 하나님의 뜻은 변함이 없습니다. өнөөдөр ч гэсэндээ бурханы энэ хүсэл бол өөрчлөгдөг байгаа. 오늘날에도 하나님의 교회가 참 하나님 앞에서 그들의 죄를 깨닫고 진심으로 회개하고 돌이킬 때 하나님께서는 회복시켜 주시고 그들에게 복을 주신다는 겁니다. өнөөдөр ч бас эзний чуулган эзэн рүү хандаа ташгирах үед гэмшээд эзэн дээр очих үед эзэн өөрийнхөө бодлоотыг эргүүлж өгнө гэдэг ингэ хэлж байна. 이것을 오늘 그 요엘 선지자는 다시 한번 강조하고 있습니다. Тэгээ иш үзүүлэгч Йоэл үүнийг дахин нэг ингээд нөгөө онцгойлон хэлж өгч байгаа. 신약시대 예수님께서도 마태복음 5장 4절에 이렇게 말씀하셨습니다. Тэгээ шинэ үеийн шинэ гэрэн дээр Матай 5-ын 4-д бас эзэн Есүс ингэж хэлсэн. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것임이요라고 했습니다. За энэ дэр гашуудагсад нь өрөөлтөе тэд тайвшрал авах болно гэж хэлсэн. 이와 같이 자신의 죄를 깨닫고 애통하는 자는 하나님께서 위로해 주시고 큰 기쁨을 주신다는 것입니다. өөрийнхөө гмийг өөрийнхөө буруу хүлээн зөвшөөрөөд эзний өмнө очиод гимшин ойлгохстод эзэн буцаагаад түүний тайвшрууллыг өгнө гэж хэлсэн. 그리고 그들의 언약의 땅, 그들이 살고 있는 그 언약의 땅 구석까지 하나님의 은총으로 채워주신다는 것입니다. Мөн тэдний амьдарч байгаа газрыг ерөөлийн газар болгоод амьдарч байгаа бүх ингээд одоо орчнуудыг нь эзэн ерөөж өгнө гэж хэлсэн. 더 이상 언약의 땅에 메뚜기 대재앙과 가뭄 등이 발생하지 않게 하신다는 것입니다. Тэгээд дахиад өшөө одоо нэмж буюу дахиж одоо янз бүрийн царцаан нүүдлүүд ч юм уу царцаан янз бүрийн тийм шийтгэлүүдийг гамшгуудыг нүүрлүүлэхгүй гэж хэлсэн. 이와 같이 하나님은 회개하고 돌이키는 하나님의 백성들을 매우 기뻐하십니다. Тэгээ бурхан маань гэмшиж гэмээсээ эргэж байгаа ард түмнийг харахтаа хэн нэгнийг харахтаа маш баярлдаг. 정말 우리가 지금까지 하나님의 뜻대로 살지 못했을지라도 이제부터라도 우리가
진심으로 회개하고 애통하면서 하나님의 뜻을 순종하게 되면 하나님께서는 기뻐하시고 아멘. 다시 회복시켜 주시고 복을 주시겠다는 것입니다. Байна. За бид нэр тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл одоо хүртэл ингээд гимшээгүй байж болно. Гэхдээ одооноос харин гимшээд эзэн бурхан руугаа эргэх үед бурхан түүнийг одоо ч гэсэндээ хүлээж аваад дахин шинчлээд ингээд ёроолыг өгөхөд бэлэн байна гэж хэлсэн. 그래서 하나님의 백성들이 살고 있는 그 언약의 땅, 그 땅을 하나님은 축복의 땅으로 풍성한 삶을 살게 해주신다는 것입니다. Тэгэхээр мөн тэгээ зогсохгүй бурхны эзний ард түмний амьдарч байгаа тэр газрыг буюу тэр гэрээний амлалтын газрыг ёроолийн газар болгож өгөөд ёроолийн газар болоод ирэхлээрээ тэгээ элбэг дэлбэг тий ингээд дүүрэн газар болгож өгнө гэж хэлсэн. 자, 21절 읽어보세요. За 21-ийг унших гэж байна. Ёел 2:21 газраа бүү айгтун хөгжин баясагтун учир нь эзэн агуу зүйлсийг хийсэн. 아멘. 자, 이 시온의 백성들, 하나님의 거룩한 백성들이 진심으로 회개하고 돌이키니까 하나님께서는 땅에 대하여 두려워하지 말라, 기뻐하고 즐거워하라고 지금 외치고 있습니다. 아멘. За тэгээ Сионы арт түмэн Сионы хүмүүс буюу эзний хүмүүс эргэх гэж байгаа учраас эргэхэд эзэн бурхан энийг сэргээж өгөх гэж байгаа учраас газар руу хандаад газраа битгий харин чи баясгтун гэж хэлсэн. 이와 같이 하나님의 백성들이 진심으로 회개하고 돌이키면 땅들도 기뻐하고 즐거워하고 이 만물이 기뻐하고 즐거워한다 그 말이에요. Тэгээ бурханы арт түмэн гэмших үед газар хүртэл гэмшин, газар хүртэл баярлна. Тэгээ бус ингээд тэгээ бүх зүйлүүд эргэн тойрны бүх зүйлсүүд хүртэл баярлах болно гэж хэлсэн. 여호와께서 큰 일을 행하셨다 그랬습니다. Тэгээ энэ дээр болохоор эзэн агуу зүйлсийг хийсэн гэж хэлсэн. 여호와께서 큰 일을 행하시는 것은 항상 택한 백성들을 회개시켜서 구원하는 일입니다. Тэгээ бурхан агуу зүйлийг хийсэн гэдэг нь бурхан өөрийнхөө арт түмнүүдийг дандаа үргэлж гэмшүүлээд тэгээ тэднийг ингээд аварч исэн энэ зүйлсүүдийг хэлж байгаа. 하나님의 백성들이 어디에 있든지 어떤 환경에 있든지 회개하기만 하면 하나님은 다 구원해 주시고 하나님의 축복으로 하나님이 살게 해준다는 겁니다. Тэгээ бурханы арт түмэн хаанч байсан, ямар ч нөхцөлд байсан хамаагүй тэр хүн байгаа газраас гэмших үед эзэн бурхан тэр хүний байгаа бүх орчин дээр нь өрөөлөг буулгаж өгчээсэн гэсэн. 22절 읽어보세요. За 22-ыг уншлаа. Хээр талын адгуус амьтдаа бүү айгтун учир нь цөлийн бэлчээрч ногоорч мод үр чимсээ гарган инжирийн мод усан үзмийн мод ургацаа өгнө. 아멘. 여기도 이제 들 짐승들아 두려워하지 말라고 하는 것입니다. Энэ дээрээс хэлсэн талын адгууснуудаа бүү айгаарэ гэж хэлсэн. 하나님께서는 들 짐승들에게도 구원을 베풀어 주시는니다. Бурхан талын адгуусуудад хүртэл өөрийнхөө авралыг ингээд зөвшөөрч өгнө гэж. 들의 풀이 들의 풀이 풍성이 나게 하셔서 또 나무 열매를 맺게 하셔서 그 들짐승들이 먹고 이렇게 생명이 자라게 하신다는 것입니다. Тэгээ энэ нь болохоор нөгөө яагаад тэгэхээр талын адгуусуудад тэдний идэх өвсийг ургуулж бас модонд нь үр жимсийг өгөх учраас тэднийг тэгснээрээ тэднийг ингээ хооллох учраас бүү айгаарэ гэж хэлсэн. 하나님의 백성들이 범죄하고 하나님을 이렇게 징벌을 받을 때는 땅이나 들짐승들도 고통 가운데 이렇게 징벌을 당했습니다. Тэгээд эзний ард түмнүүд гем дунаад тэрнээсээ болоод эзнээс шит гэрлээ тэднэр дээр унах үед дагаад мөн талын аратан амьтад хүртэл ингээд тэр шитгэлд ингээд өртсөн байсан байна. 그러나 이제는 하나님의 백성들이 진심으로 회개하고 돌이킬 때 들짐승들과 이 만물들도 기뻐하고 즐거워한다는
그런 교훈을 우리한테 좀 하고 있습니다. Тэгээ бурхан харин эсрэгээр арт түмнээ нэнрэхтэй арт түмэн эзэн рүү эргээд арт түмнийг эзэн нэнрэх үед талын амьтдыг хүртэл бурхан өрөөнө гэдэг ингээд бид сургаж өгч байна. 그리고 나무의 열매가 맺으며 무화과 나무와 포도나무가 다 싹이 나고 풍성한 열매를 맺게 된다는 것입니다. Тэгээ мөн модод үр жимсээ гаргаад ургуулад инжирийн мод болон усан үзмийн моднууд хүртэл урагцаа өгөх болно гэж хэлсэн. 자, 이와 같이 시온의 자녀들이 하나님 앞에 진심으로 회개하고 돌이킬 때 하나님은 만물들을 다시 회복시켜 주시고 풍성한 그러한 생명, 열매를 맺게 하신다는 것입니다. За үүнчлэн Сионы хөвгүүд эзэн рүү ирэх үед олон төрлийн одоо үр жимсүүдийг ингээ ургуулах болно гэж. 23절에도 읽어보세요. За 23-ыг дамжлаа. Сионы хөвгүүдээ хөвчлөлтэй байх тун эзэн бурхныхаа дотор баясаж баярлагдтун. Учир нь тэрээр та нарын зөвтгөлийн төлөө эзний бороог та нарт хүртэн. Урдийн адил эхний болон сүүлийн бороог оруулж өгнө. 아멘. 이와 같이 만물이 회복되고 생명이 풍성한 것은 시온의 자녀들이 하나님 앞에 회개하고 돌이켜서 하나님의 축복 가운데 이루어지는 것입니다. За энэ мэтчлэн ерөөл ингээ буух гэж байгаа нь бүх зүйлсүүд дээр эзний ерөөл ирэх гэж байгаа шалтгаан нь юу юм гэхээр Сионы хөвгүүд болон октод эзэн рүү эргэснийх юм аа. 아멘. 자, 이로써 이 하나님의 백성들도 이제는 여호와로 말미암아 기뻐하며 즐거워한다는 것입니다. Тэгэхээр эзний ард түмнүүд эзнэр ингээ баярлаж хөөрөгдөн гэж хөрнө гэж хэлсэн. 여기 여호와로 말미암아라는 말이 나오는데요. 이것은 여호와 안에서 기뻐하고 즐거워한다는 것입니다. Тэгэхээр эзнэр баярлна гэдэг нь эзэн дотор баярлна гэсэн утга тийм. Эзэн дотор байж баярлна гэсэн утга. 예, 우리는 여호와께서 참으로 은혜로 주시는 이러한 그 구원의 축복을 우리가 기뻐하고 즐거워하는 것입니다. За тэгэхээр эзэн бидэнд үнэхээр өрөөлөөр өгж байгаа баяр ба одоо баяр хөөр гэдгийг ингээ мэдэх хэрэгтэй. 그리고 구체적인 그 내용은 그 23절 그 하반절에 구체적으로 그 내용이 나옵니다. За одоо 23-ын хамгийн сүүлийн хэсгийг харах юм бол энэ дээр тодорхой гарч ирж байгаа. 예. 하나님께서는 이와 같이 만물을 회복하시고 풍성한 열매를 맺기 위해서 비를 내리신다는 겁니다. За тэгээ өөрөөр хэлэх юм бол бурхан газрыг дахин эдгэж дүүрэн тэгээ эргэн тойрны бүх зүйлийг сэргээж үр жимсүүдийг өгөх зорилго нь өгөхийн яагаад өгөх вэ гэхээр бороо цаг тухайд нь оруулж өгнө гэж хэлсэн. 여러분 비가 안 내리면 이 만물이 참 살아날 수가 없습니다. 살아날 수가 없어요. Тэр 만물이 бороо 생명을 хэрэг 얻을 수가 орохгүй 없어요. бол тий бос зүйлүүд ингэ сэргээгдэн гэж байхгүй. Ялангуяа газар. 예, 비가 안 내리면 만물이 다 시들고 만물이 다 황폐해지고 만물이 다 죽게 돼 있습니다. Тэгээ бороо орохгүй бол бүх зүйл дахин гандаж, гундаад тий ингээд эргэн тойронд гаталт үүсээд өөхөх болно. 하나님의 택한 백성들을 위해서 하나님께서는 비를 내리셔서 만물을 풍성하게 만물을 회복시켜 주신다는 거죠. За тэгээ харин бурхан өөрөө бороог оруулж өгөх учраас бүх зүйл дээр сэргэлтийг ирүүлнэ гэж хэлсэн. 그 비는 그 이른 비와 늦은 비를 적당한 때에 하나님이 적절하게 내리게 해주신다는 겁니다. Тэгээ бороог бас нөгөө нэг дан бороо гээгүй харин эрт бороо болон эхний бороо болон сүүлийн бороо хүртэл ингээд яг цаг тухайд нь орох үед нь оруулж өгнө гэж хэлсэн. 예.
그 이른비는 씨를 뿌린 다음에 곡식이 싹이 나고 자라나게 하시는 것이고, 늦은 비는 우리가 추수할 때 열매를 맺게 하는 비입니다. Тэгээ энэ одоо эхний бороо гэдэг нь болохоор газар хаглаад өрөө суулгаад тий тэрний дараа орох бороог хэлж байгаа бол харин сүүлийн бороо гэдэг нь болохоор ургацаа хураах үед үр жимсийг гарах үед ингээ ордог бороог хэлж байгаа. 정말 이른 비와 늦은 비는 반드시 만물에게 꼭 필요한 하나님의 은혜로운 그 축복입니다. Тэгээ энэ Монгол Библиэр харж байгаа сүүл эхний бороо болон сүүлийн бороо гэдэг зүйл бол заавал ингээ хэрэгтэй байдаг бороонууд. Тэгээ бурхан энэ бороог өөрөө өгнө гэж хэлсэн. 그래서 하나님께서는 그 이른 비와 늦은 비를 원래 하나님이 약속했던 그 언약의 땅에 약속했던 대로 다시 하나님의 은총 가운데 내려주신다는 것입니다. Тэгээ бурхан энэ эрт бороо болон эхний бороо болон сүүлийн бороог өөрийнхөө амласны дагуу дахин ингээд өөрийнхөө ерөөл дотроо буулгана гэж хэлж байна. Амен. 영적으로 말하면 우리에게도 하나님의 은혜, 이 비는 하나님의 은혜를 상징하는 것입니다. Тэгээ сүнслэг байдлаар авч үзэх юм бол энэ бороо гэдэг бол бурханы ивэл гэсэн утгаар хэлж өгч байгаа. 우리 하나님의 백성들은 하나님의 은혜를 받아야 살게 되어 있습니다. Тэгээ бурханы арт түмэн бол бурханы ивэлийг авч ээж л амьдарч чадах юм байгаа. 하나님의 은혜를 받지 못하면 만물이 살지 못하는 것처럼 우리 심령도 살아갈 수가 없습니다. Бурханы ивэл байхгүй бол одоо бүх зүйл дээр бороо орохгүй бол ургаж чадахгүй шиг бид нар дээр мөн адил бурханы ивэл байхгүй бол хүн ингээм амьдрахад хэцүү. 그래서 우리가 하나님의 은혜를 간절히 바라야 됩니다. Тийм учраас бид нар бас бурханы ивэлийг ингээд чин сэтгэлээсээ хүсэх хэрэгтэй. 자, 24절에도 읽어보세요. За, Ёел 2:24 уншиж байна. Өтрмүүд үр тариагаар дүүрч торхнууд усан үзмийн шин дарс тосоор бэлхах болно. 아멘. 이와 같이 하나님께서는 만물을 이렇게 회복시켜서 열매를 맺기 위해서 이른 비와 늦은 비를 통해서 이렇게 풍성한 열매를 거두게 하시는 것입니다. За тэгээ бурхан энэ дээр харах юм бол үр жимсийг хураалах болно гэсэн гэж байна те. 여러분의 교회에도 여러분이 섬기는 교회에도 이와 같이 하나님의 은혜가 이렇게 가득하고 넘치기를 바랍니다. За та бүхний маань чуулган дээр ч мөн чуулганууд дээр ч мөн энэ мэт бурханы нэвэл нэг хүсэл нэг дүүрэн байх болтугай. 아멘. 마당에 밀이 가득하고 또 독에는 새 포도주의 기름이 넘치는 것처럼 여러분의 교회에도 하나님의 은혜와 축복이 흘러 넘치고 충만하기를 바라는 것입니다. Тэгээ та нарын маань одоо талбай дээр нь те нэг торхнууд усаар дүүрч усан үсмийн тарсаар дүүрч талбай хүртэл ингээ өтрүүд тараагаар дүүрч ажиллан та бүхний маань чуулганууд ч гэсэндээ эснээс их хөрөөлүүдээр ингээд бэлхах болтугай гэж хэлж байна. 자, 25절에도 읽어보세요. За 25-ыг хөтлөөрэй. Дараа нь та нарын эсрэг миний илгээсэн агуу их цэрэг буюу царцаа дэвхрийг төөлөөр хорхой авгалтайны цөлмсөн он жилүүдийг би та нарт нөхөн төлнө. 아멘. 이렇게 하나님의 백성들이 진심으로 애통하며 회개할 때 하나님께서는 하나님의 징벌로 인해서 손해본 것, 하나님의 징벌로 손해본 모든 것들을 다시 다 회복시켜 주신다는 것입니다. 아멘. За тэгээд бид эзний арт түмэн тэг гимшилтэйгээр эзэн рүү тэг чин сэтгэлээсээ гимшээд ирэх үед бурхан өөрийнхөө шийтгэлээс болоод арт түмэн дээр буулгасан тэр он жилүүдийг дахиад нөхөж өгнө гэж хэлсэн. 하나님께서는 얼마든지 여러분들이 손해본 거, 여러분들이 그 고난당한 거에 대해서 하나님은 다시 얼마든지 회복시켜 주신다는 것입니다. Бурхан ингээд ямар нэгэн байдлаараа бид нэр өөрсдөө буруугаас болоод алдагдлалд ороод ч юм уу тий ингээ хохирол авсаад ч юм уу
Инглээ гэхэд бурхан түүнийг буцаагаад хэдий цэвэл хэдийг ингээд нөхөж өгч чадвартай. 이 하나님의 백성들이 하나님 앞에 범죄함으로 징계받아서 하나님의 징계로 손해본 거, 잃어버린 것들, 그러나 회개하고 다시 돌이키면 하나님은 얼마든지 더 많은 것들로 하나님이 채워주신다는 것입니다. Тэгээ хүн бас ялгаагүй эзэн бурхан руугаа гимшээд эргээд ирэх үед бурхан буцаагаад өгөхдөө илүү ихийг илүү ингээд одоо урд нь авах ёснаас ихийг ингээд өгч чадна. 그러니까 이스라엘 백성들이 전에 하나님 앞에 범죄함으로 하나님의 심판으로 그 메뚜기 떼, 메뚜기 떼로 인해서 또 가뭄으로 인해서 많은 농작물이 큰 피해를 봤는데 이제는 회개하고 돌이켜서 그 모든 것들을 또 하나님이 다 회복시켜 주시고 다 Тэгээ урд нь 갚아 주시는 겁니다. Тэгээ урд нь Израилийн ард түмэнд өөрсдийнх нь буруугаас олж ингээд царцаанууд очсон. Тэгээ царцаагаар шийдэх үед ган ачгаас ахуулаад асар их ингээд алдагдлалд орсон. Харин тэд нар буцаагаад гэмших үед бурхан тэрийг нь бүр алдагдсан байсан уцааг нь бүх зүйлийг нь дахиад нөхөөд өгнө гэж хэлж. 26절 읽어보세요. За 26-ыг харах юм бол та нар хангалуун идээж цадан та нарт гайхамшигыг хийж өгсөн эзэн бурхныхаа нэрийг магтах болноо. Тэгээд арт түмэн минь хизээж ичгүүр тунахгүй. 아멘. 너희는 먹되 풍족히 먹으라고 합니다. 아주 풍족하게 먹으라고 합니다. Тэгээд та нар цатгалан гэсэндээ бүр хангалуунаар идэнэ гэж хэлсэн. 다시는 메뚜기 떼들에게 또는 이런 해충들에게 식량을 빼앗기지 않고 온전히 그 모든 그 열매를 다 먹게 하겠다는 겁니다. Тэгээд дахин царцаан юм сөрөг юм уу дахин царцааны ямар нэгэн тийм царцаанд та нарын зүйлийг булаалахгүй учраас та нар амар тайвнаар чөлөөтэйгээр хангалттайгаар иднэ гэж хэлж гисэн. 그리고 너희에게 놀라운 일을 행하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라고 합니다. Тэгээ дараа нь та бүхэнд энэ мэт гайхамшигтай зүйлсүүдийг хийж өгөх өөрсдийн бурхан эзний та нар магтах болно гэж хэлж гисэн. 그리고 내 백성이 영원히 수치를 당하지 않을 것이라고 합니다. Тэгээ бас миний ард түмэн мөнхөд ямар нэгэн ичгүрт орохгүй гэж хэлж гисэн. 여러분 하나님의 축복은 우리가 수고한 대로 내가 수고한 대로 다 내가 누리고 그걸 살아가는 것이 이 하나님의 축복이에요. Тэгээ бид нэр эзний ерөөл гэдэг зүйл бол бид нэр сонгосны хэрээр хичээснийхээ хэрээр ингээд эзнээс ингээд авдаг. 이사야 62장 9절. За Исая 62-ын 9-ыг харъя. 이사야 62장 9절. За Исая 62-ын 9-дэр харин хураагчид нь түүнийг идэж эзнийг магтана. Цуглуулагчид нь түүнийг ариун газрын минь хашаан дотор уuna. 아멘. 예. 자, 이게 하나님께서는 이스라엘 백성들이 이제는 자신들이 수고하고 애쓴 대로 그 모든 열매를 다 먹을 것이라고 이렇게 약속했습니다. Тэгээ бурхан энэ дэр мөн хүн өөрийнхөө хэмжээгээр авсныхаа дагуу идэж ингээд цадах болно гэдэг хэлж гисэн. 오직 추수한 자가 그것을 먹고 나 여호와를 찬송할 것이라고 했습니다. Тэгээ 61 9 ихэн дээр болохоор хураагчид нь түүнийг хурааж идээд эзэн намайг магтах болно гэж хэлсэн. 다시는 메뚜기나 이런 원수들에게 그 곡식들을 빼앗기지 않도록 해주신다는 겁니다. Дахин юуны дайснуудад болон ямар нэгэн тэхрэг царцаа тэдгээр зүйлүүдэд та нарын хоолыг хураг булаалахгүй гэж хэлсэн. 아멘. 이와 같이 하나님은 이렇게 하나님의 택한 백성들이 진심으로 회개하고 돌이키는 것을 이렇게 기뻐하셔서 하나님이 복을 주시는 겁니다. Тэг бурхан ингээ гэмшиж эргэж ирж байгаа зүйлсээр энэ нэмэлт ингэж баярлдаг учраас бүгдийг нөхөж өгнө. Дахин сэргээж өгнө гэж хэлсэн.
이스라엘 백성들이 원수들에게 수치와 부끄러움을 당하지 않을 것이라고 약속하시는 겁니다. Израилийн ард түмэн мөн юунда дайсуудынхаа өмнө ичгүүрт орж тий ингээд сонирм эвгүй байдалд орохгүй гэдэг хэлж өгсөн. 자, 요엘서 2장 27절 За 말씀. Иоэл 2-ын 27 уншиж чинь ингэж намайг Израилийн дунд байгааг болон өөр хинч биш би л эзэн бурхан бурхан гэдгийг чинь бурхан чинь гэдгийг та нар мэдэх болноо. Өргөн түмэн минь хэлээд хизээд ичгүүрт унахгүй. 예, 아멘. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성 가운데 하나님이 항상 같이 계시고 또 하나님이 여호와가 되어 주신다고 했습니다. Тэгээ эзэн бурхан Израилийн ард түмэнтэй үргэлж хамт байж тэдний эзэн бурхан буюу Йохова нь болж өгнө гэж хэлж өгсөн. 여호와 하나님이 항상 함께 계시고 또 돌봐주시고 지켜주시고 은혜를 베풀어 주신다는 겁니다. Йохова бурхан үргэлж хамт байж тэднэр тусалж тэднийг одоо хамгаалж мөн тэднийг ингээд дагуулж явна гэж хэлсэн. 그래서 내 백성이 다시는 수치를 당하지 않도록 하나님이 보호하신다는 겁니다. Мөн миний ард түмэн дахин ичгүүрт орохгүй тул бурхан тэднийг ингээд арчилж хамгаална гэж хэлсэн. 자, 이번은 이제 6번째 대지입니다. За одоо бүгдээрээ 6 дугаар дэд сэдв рүү орох гэж байна. Ёел номны 2 дугаар бүлгийн 말세의 성령 강림을 예고하심. За энэ болохоор эцсийн өдрүүдэд ариун сүнсний цутгалтыг иш үзүүлсэн нь гэсэн хэсэг байна. 이것은 신약 시대의 오순절에 임하는 그 성령 강림을 뜻하는 것입니다. За энэ нөгөө шинэ гэрэн дээр бас байгаа тийм ээ. Ариун сүнс ирсэн тэр өдрийг хэлж байна. Пентекостийн өдөр гэж ярьдаг тийм. 28절부터 32절입니다. За 28-аас 32 дугаар эшлэл байгаа. 네, 읽을 네. 봐요. 자, 그래서 이 말세의 성령 강림을 예고한 그 말씀을 우리가 살펴보겠습니다. За хэдүүлээ одоо бүгдээрээ эндээс 28-аас 32 дээр ялангуяа эцсийн өдрүүдэд ариун сүнстэй ирэх тухай зөвнсөн зөвнөлийн талаар үзэх гэж байна. 사도 베드로는 이 요엘의 이 말씀을 인용해서 사도행전에서 복음을 전했습니다. За тэг Илч Петр болохоор Үйлс номон дээр Ёел номны энэ хэсгийг ингээ бариад энэ хэсгийг уншиж өгөөд үгээр дамжуулаад сайн мэдээ ингээ тараасан байгаа. 28절 한번 읽어보세요. 28-ыг уншия. Дараа нь би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгана. Хөвгүүд охид чинь иш үзүүлж, хөгшчүүл чинь зүүдэлж, залуус чинь үзэгдэл үзнэ. Амен. 28절에 보면 그 후에라는 말이 나옵니다. 그 후에. 근데 이때 дараа нь гэж эхэлж байна те 28-ыг харах юм бол 여기 그 후에라는 뜻은 사도 베드로가 말세라고 해석을 했습니다. 말세에. За энэ дараа нь гэдэг энэ агуулгыг болохоор Илч Петр юу гэж орчуулсан гэхээр энийг болохоор эцсийн өдөр гэдгээр орчуулсан. Илч Петр. 예, 이 말세는 바로 예수 그리스도의 초림으로 시작되는 신약 시대를 말합니다. өөрөөр хэлэх юм бол Есүс Христос의 초림으로 네. Тэр болохоор Иесус Христийг ингээ ирсэн тэр үеүүдээс эхэлж байгаа гэж ойлгож болно гэж хэлсэн. 말되는 예수 그리스도께서 오신 뒤부터 예수님이 재림하는 그 전 기간을 이제 신약 시대라고 합니다. 말세라고 합니다. 네. өөрөөр хэлэх юм бол эзэн Есүс мэндэлснээс хавуулаад тэр одоо мэдлээд энэснээс хавуулаад бүх процесс мөн тэрээр дахин ирэх мэндэлснээс дахин ирэх тэр хугацааг ингээ хэлж байгаа. 그래서 이 그 후라는 것은 예수 그리스도께서 오신 다음에 그 신약 시대에 하나님께서 약속하신 성령 강림을 말하는 것입니다. Энэ дараа нэгд нь болохоор эзэн Есүс ирснээс хойш үеүүдэд ариун сүнс ингээ бууж ирнэ гэсэн утгаар Петр тайлсан. 신약 시대에 오늘날 우리들이 이 말씀의 약속대로 누구든지
예수님을 믿는 자에게는 하나님의 성령을 받게 된 것입니다. За одоо ч гэсэндээ эзэн Есүст итгэсэн хинч бай. Тэ хинч байсан гэсэн түнд ариун сүнс ингээд хүлээн авах боломжтой болсон ба. 또 28절에 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어준다 했습니다. Энэ дээр 28 дээр болохоор би өөрийнхөө сүнсийг бүх мах бододод тунаа гэж хэлсэн. 예수님이 오신 뒤에 신학 시대는 하나님의 성령을 이방인들에게도 모든 민족들에게 이방인들에게도 다 하나님이 성령을 부어 주신다는 겁니다. Тэгээд эзэн Есүс ирснээс хойш эзэн бурхан өөрийн ариун сүнсийг бүх хүмүүстэнд бүр хар өндөснөөсөө төгсөл ингээд цотож өгсөн байгаа. 그래서 이 성령이 임하게 되면 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이라고 했습니다. За тэгээд ингэсэн ариун сүнс та нар авахта хүүгүүд бол охтууд чинь ирэх зүйлсүүдийг та нар мэдүүлэн та нарт ингээд мэдүүлж өгнө. За хөгсчүүлтэн зүүдэлж залуусууд чинь харин үзэгдлийг үзнэ гэж хэлсэн. 이것은 말세에 성령을 받게 되면 이렇게 하나님의 복음을 다 깨닫고 이 하나님의 복음을 전하게 된다는 것입니다. Энэ нь мөн эцсийн өдрүүдэд ариун сүнс ингээ ирэх үед бид нар ариун сүнсийг аваад сайн мэдээг ингэж тараана гэсэн утгатай хэлж өгсөн. 성령이 임해야 우리가 하나님의 말씀을 깨달을 수가 있는 것입니다. Ариун сүнс тэднэрт ойлгуулж яаш ариун сүнс бууж ирж байж бид нар ингээд эзний үгийг ч гэсэн ойлгоно. 그런데 이 장래일을 말할 것이며 꿈을 꾼다, 이상을 본다는 것은 하나님의 말씀을 깨닫는 것입니다. Тэгээ энэ дээр гарч байгаа иш зүйлэн буюу эрх юмнуудыг мэдүүлнэ, зүйдлэн, үзэгдэл үзнэ гэдэг нь эдгээр нь юу хэлж байгаа гэхээр эзний үгийг ойлгоно гэсэн утгаар хэлж өгч байна. 우리가 이 성경 말씀은 하나님의 감동으로 기록된 말씀입니다. Энэ Библи бол эзний өзөн өөрөө ингээд илчилж өгсөн, эзэн өөрөө бичсэн зүйлсүүд байгаа тийм. 그렇기 때문에 하나님의 성령을 받지 못하면 절대로 하나님의 말씀을 깨달을 수가 없는 것입니다. Тэр бурхан өөрөө ингэж бичсэн учраас бид нар бурханы сүнсийг авахгүй бол энийг ойлгож чадахгүй хүн өөрийнхөө. 그래서 이 하나님의 종들에게는 하나님의 성령의 감동이 굉장히 중요한 것입니다. Тийм учраас бурханы ялангуяа зарц нарт бурханы ариун сүнсний бууж ирнэ гэдэг маш чухал ингээд зүйл байгаа. 그래서 우리가 하나님의 감동으로 기록된 성경 말씀을 우리가 올바르게 깨닫고 하나님의 말씀을 잘 전파해야 됩니다. Тийм учраас бид нар бурханы ариун сүнсээр дамжуулан эзний үгийг хүлээж авахын тулд сайн ингээд ариун сүнсийг хүлээж авах нь чухал байна. Тэгснээрээ түүнийг ойлгож ухаахад хэрэгтэй. 요한복음 16장 13절에도 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 13절에 Йохан 16-гийн 13-ыг харах юм бол эзэн Есүс бас ингэж хэлсэн. 그러나 진리의 성령이 오시면 За энэ дээр болохоор эзэн харин үнэнний сүнс ирэх юм бол гэж хэлсэн. 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하신다 했습니다. Харин үнэнний сүнс ирэхдээ тэр та нарыг бүхэл үнэнөд удирдах болно гэж хэлсэн. 그가 자의로 말하지 않고 오직 듣는 것을 말하시며 장래일을 너희에게 알리신다 그랬어요. Тэр өөрөөсөө биш харин альва сонсох юмаа ярина. Ирэх зүйлийг тэр та нарт мэдүүлнэ гэ. 아멘. 예수님께서 이렇게 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 다음에 보혜사 성령이 하나님께서 보내주시면 그 성령으로 말미암아 우리가 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀을 증거한다는 것입니다. За эзэн өөрөө эзэн Есүс өөрөө биднэрт ингэж хэлж өгсөн ариун сүнс ирж ариун сүнсээр дамжуулаад
бид нэр ойлгож ухаарлаг авнаа. Тэ түгээр бас мөн та нар бид нэр сонсныхоо дагуу хэлж өгнө гэж хэлсэн. 자, 그다음에 29절을 한번 보시기 바랍니다. За тэгэхээр 29-ыг харъя. Боол шивгчэнгүүд дээрч тэр өдрүүдэд би сүнсээ цутгана. 아멘. 그때에 내가 또 내 영을 남종과 여종에게 부어준다고 했습니다. За энэ дээр болохоор тэр үед өөрийнхөө сүнсийг энэ дээр одоо боол шивгчэнгүүдэд чинь эрэгтэй цослон эмэгтэй цацснаар гэсэн үг шүү дээ. Тэд нар дээр хүртэл болгоно гэж хэлсэн. 여기 그때에도 바로 말세를 말합니다. За энэ дээр бас нэг тэр өдрүүдэд гэж гарч байгаа. Энэ бас мөн сүүлийн одоо эцсийн өдрүүдийг хэлж байгаа. сүүлийн өдрүүд гэсэн утга. 신약 시대에 오순절 보혜사 성령이 임한 때에 이렇게 하나님이 남종과 여종에게 성령을 부어 주신다는 것입니다. За тэг ялангуяа эцсийн өдрүүдэд буюу Пентекостийн өдрүүдэд болох үед эзэн одоо эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүү цацнар дээр мөн өөрийн сүнсийг цутгана гэж хэлж гисэн. 하나님은 특별히 남종과 여종에게 성령을 부어 주신다고 했어요. Тэг бурхан энэ тодтоож бүр би эрэгтэй боолууд болон шивгчд буюу эрэгтэй ба эмэгтэй боолууд дээр гэж хэлж гисэн. 그래서 이 말씀은 그 성령, 이 보혜사 성령을 받은 사람은 그 직분이 하나님의 종이 된다는 것입니다. Энэ дээр юу гэж судалтай гэхээр эзний сүнсийг аваад тийм ариун сүнсээр цутгах хүмүүс бол бүгдээрээ бурхны боолууд болно гэж хэлж өгсөн байна. 네. 하나님의 성령을 받은 사람은 절대로 자기 마음대로, 자기 고집대로, 자기 뜻대로 행하지 않는다는 것입니다. Мөн бурхны сүнсийг авсан нэгэн бол хизээч өөрийнхөө хүслээр тийм өөрийнхөө зорилгоор ингээд үйлдэхгүй гэдгийг хэлж өгсөн. 하나님의 성령은 철저하게 우리로 하여금 하나님께 복종하도록 순종하도록 한다는 것입니다. Тэгээд эзний сүнс харин ирэх үедээ биднийг тодорхойгоор эзэнд ингээд дуулууртайгаар үйлчлэхэд ингээд туслах болно гэсэн. 우리가 종종 나는 하나님의 성령을 받았습니다. 나는 성령 받았습니다. 하면서도 자기 뜻대로 자기 마음대로 살아가는 사람들 볼 때 그것은 성령을 모독하는 것입니다. Тэгэхээр харах юм бол үе үеийнхэнтэй би ариун сүнсийг авсан, би бурхны хүн болсон гэсэн мэтлээ өөрөө ингээд дураар үйлдэж байгаа хүмүүсийг ингээд хардаг тийм. Тэгэхээр тэд нар бол ариун сүнсийг ингээд аваагүй хүмүүс байгаа. 하나님의 성령은 철저하게 우리를 하나님의 말씀에 복종시키는 겁니다. За харин бурханы ариун сүнс ирэх үед биднийг яадаг гэхээр бүр ингээд өөрийнхөөрөө биш харин эзнээр ингээд үйлдүүлдэг болгодог. 그러니까 우리가 이 하나님의 성령을 우리가 올바로 사용해야 됩니다. Тийм болохоор бид нэр ариун сүнс эзний ариун сүнсээ ч гэсэндээ хүлээж авахтаа түүнтэй ингээд зохицож түүний өмнө зөвөр ингээд үйлдэх хэрэгтэй. Боолоосоо даах хэрэгтэй. 그리고 하나님의 성령을 받은 사람은 절대로 거짓말을 할 수가 없어요. 거짓된 진리, 거짓된 진리를 믿을 수도 없고 그 거짓된 진리에 미혹을 받을 수도 없습니다. Тэгэхээр ариун сүнсийг авсан, бурхны ариун сүнсийг авсан хүн бол хэзээ ч худлаа ирж ингэж чадахгүй. Мөн ингээ хуурамчтэй үнэнтэй нийлж, хуурамч үнний талд зогсоож, тий түүгээр ингээ өдөрдүүлж ингээ чадахгүй. 정말 우리가 정말 하나님의 성령을 받았다면 우리는 나는 하나님과 우리 주 예수 그리스도의 종입니다라고 우리가 겸손하게 고백해야 됩니다. Бид нэр үнэхээр ариун сүнсийг авсан гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа бол би ариун сүнсийг авсан би бол бурхны нэг хүн юм гэдгийг бас хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 우리가 하나님의 성령을 가지고 철저하게 하나님의 뜻대로 복종하는 그러한 종의 사명을 다해야 되겠습니다. Бид нэр ариун сүнсийг авсан гэвэл тий дуулууртайгаар эзний хүсэлт юу вэ гэдэгт анхаарч түүнийг ингээд дагаад үйлддэг хүмүүс байх хэрэгтэй. 그러므로 오늘날 예수를 믿는 성도들은 우리가 예수님을 믿을 때 다 오순절에 보혜사 성령을 받은 것입니다.
Тэгэхээр одооноос ингээ харахаар Есүст итгэж байгаа хүмүүс болохоор Есүст итгэж байх үед итгэх үедээ яасан гэхээр харах юм бол ариун сүнсээр ингээд ариун сүнсээр дүүрсийг ингээ харж болно. 그래서 보혜사 성령을 통해서 우리가 중생을 한 겁니다. 거듭난 겁니다. Мөн ариун сүнсээр дамжуулаад ариун сүнсийг хүлээж авахдаа хүмүүс дахин төрсөн гэдэг. 또 성령의 감동과 인도를 따라 하나님을 섬기는 종으로 살게 되는 것입니다. Тэгээ бурхны ариун сүнс хөдөлгөөж түүнийг удирдах гэснээрээ бурхны ингээд юугаар фолоор ингээд хандруулдаг. 자, 그래서 이 보혜사 성령은 항상 우리를 진리 가운데로 인도하십니다. Тэгснээрээ ариун сүнс биднийг үргэлж үнэн дотлоо руу удирддаг. 또 이 하나님의 말씀을 깨닫게 하십니다. Тэгээ бас бурхны хүслийг бурхны үгийг ойлгоход тусалдаг. ойлгуулдаг. 우리로 하여금 복음을 증거하게 하십니다. Тэгээ бас биднэрээр сайн мэдээг гэрчлүүлдэг. 사도행전 1장 8절에도 이렇게 말씀했습니다. Үйлс намны 1-ийн 8-ыг харах юм бол энэ дээр бас тэгж байгаа. 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받는다 했습니다. Тэгээ харин ариун сүнс та нар дээр ирэхэд та нар хүчийг олно гэж хэлсэн. 권능을 받아서 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 되겠다고 했습니다. Тэгээ хүчийг хүлээн аваад Иерусалим бүх Юудэ, Самар тэр байтугай дэлхийн хязгаар хүртэл миний гэрч болно гэсэн. 아멘. 이같이 하나님의 성령을 받으면 반드시 하나님의 복음을 깨닫고 복음을 증거하게 되어 있습니다. Тэгээ ариун сүнсийг авах үед хүн заавал ингээ бурхны ойлгож бас ингээд түүнээс гэрчлэлийг ингээ авдаг. 복음은 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 증거하는 것입니다. Тэгээ сайн мэдээ гэдэг бол тэгээ загалмай дээр цовдлогдоод дахин амьлсан Иесус Христийг ингээ гэрчлэх юм зүйлийг хэлж байгаа. 또한 보혜사 성령은 우리의 죄를 책망하시고 회개하게 합니다. Мөн ариун сүнс болохоор бас яадаг гэхээр бидний гэмиг мэдүүлж өгдөг. Тэгээ биднийг зэмлээд гэмшүүлдэг. 그래서 성령을 받은 성도들은 반드시 성령에 대한 책망이 오게 되면 우리는 회개하게 되는 것입니다. Тэгснээрээ ариун сүнсийг авсан итгэгч нарт дээр ариун сүнсний зэмлэл ингээд ирэх үед тэд нэр ингээд заавал гэмшдэг. 그리고 온유와 겸손한 마음으로 주님을 따르게 합니다. Тэгээ мөн гэмшиж зогсохгүй дүлгөөн ба даруй сэтгэлээр эзнийг ингээд дагаад явахад хүрдэг. 그리고 하나님의 말씀이 생각나게 하고 그 말씀을 순종하게 합니다. Тэгээ мөн эзний үгийг сануулж өгдөг, эзний үгийг бас дуулууртаа дагахад нь тусалдаг. 그리고 성령은 변함없이 우리 주 예수 그리스도를 사랑하게 합니다. Тэгээ мөн ариун сүнс ирэх үед ямар ч өөрчлөгдөх сэтгэлгүйгээр нэгэн сэтгэлээр эзэн Есүсийг ингээ хайрладаг болдог. 성령은 변하지 않습니다. 아리온 сүнс өөрчлөгдөхгүй. 우리가 어떤 환경과 환난과 고난이 올지라도 그리스도를 섬기는 마음에 변함이 없습니다. Тэгээ ямар ч ингэ нөхцөл байдалд орсон, ямар ч зовлонтой тийм хэцүү нөхцөл байдалд орсон байлаа ч гэсэндээ эзнийг хайрладаг, эзэнд үйлчлдэг, Иесуст үйлчлдэг энэ сэтгэлийг ингэ сэтгэл өөрчлөгддөг. ариун сүнсийг авсан. 마치 하나님의 성령은 우리 하나님의 종들에게 매우 중요한 그러한 사역을 깨닫게 됩니다. Тийм учраас энэ мэтчлэн ариун сүнс тэг бууж ирнэ гэдэг нь ялангуяа эзний хүмүүст эзний зарцнаас маш чухал утга учируудыг ингээ илэрхийлж өгдөг. 자, 30절 한번 읽어보세요. За бүгдээрээ 30 дугаар зүйлийг харъя. Би тэнгэр бай газарт совин ёр үзүүлнэ.
Тэр нь цус, гал, утаан багнууд болоо. 아멘. 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라고 했습니다. За тийм дээр болохоор би одоо тий совин үзүүлнэ гэж хэлсэн. Тэр нь цус ба гал ба утаа багнууд байна гэсэн. 예, 여러분 복음에는 두 가지 양면이 있습니다. Тэгээд сайн мэдээгэнд болохоор ингээ хоёр ингээ тал байдаг гэдэг бид нэр санаж байгаа санах хэрэгтэй. 하나님의 구원과 하나님의 심판이 이렇게 복음 안에 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл нэг тал нь аврал, нөгөө тал нь шийтгэл. 하나님은 예수 그리스도를 믿고 영접하는 자는 하나님이 반드시 구원해 주시고 대적하고 믿지 않는 자에는 반드시 하나님이 심판하신다는 것입니다. За харин энэ нэг аврал нь болохоор бурханд итгээд түүнд итгэн найдаад тэгээ түүнд найдвараа тавьсан нэг бурхан заавал аварч өгдөг бол эсрэгээр нь түүнийг эсэргүүцээд түүнийг ингэ дайсан талд зогссон нэг бол заавал шийтгэнэ гэсэн юм мессеж байдаг. 우리가 이 복음을 우리가 전할 때는 회개하고 믿는 자들은 반드시 하나님이 구원해 주신다는 걸 전해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр сайн мэдээг дамжуулахдаа бас гимшээд эзэн дээр ирсэн нэг эзэн заавал аварч өгнө гэдгийг бид нэр дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 그러나 끝까지 믿지 않고 거역하고 대적하는 자는 하나님의 심판이 임한다는 것을 전해줘야 됩니다. Тэгээ бас эцсээ хүртлээ гимшихгүй ингээд эсэргүүцээд тэгээ үл тоож байгаа нэг харин заавал шийтгэл өгдөг зүйл байгаа гэдгийг бас дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 이것은 우리가 요한복음 3장 그 16절 그 이하에 나와 있는 내용입니다. За тэр нь болохоор Иохан 3-ын 16 дахь эшлэлээр гарч байгаа. Түүний 16 дахь эшлэлийн сүүлд гарч байгаа тэр хэсэг мессеж байгаа. 예. 자, 그래서 이 30절의 내용은 그 하늘과 땅에 이적을 베푼다고 했습니다. 하늘과 땅에 이적을 베푼다고 했어요. За бурхан харин 30 дээр гэсэн тэр тэмдгийг хаана үзүүлэхээр тэнгэр ба газар дээр гэсэн газар дээр үзүүлсэн тэр совингоо 열을. 예. 그래서 하늘은 신령한 영역으로 하나님의 구원을 베푸는 곳입니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө төгс хүчээрээ өөрийнхөө авралыг одоо үзүүлдэг. 예, 하나님은 하나님의 선택한 백성들에게 구원을 베푸시는 이적을 보이시겠다고 했습니다. Тэгээ энэ ялангуяа бурхан өөрийнхөө аврах арт түмнийг ингээд хэрхэн аврах талаараа үзүүлнэ гэж хэлсэн. 그리고 이 땅은 죄악 세상을 말합니다. За тэгээ энэ болохоор тэнгэр дээр үзүүлнэ гэж байгаа бол харин газар гэдэг нь болохоор энэ шийтгэлийн хорм уу гэмийн талбарыг ингээд хэлж өгч байна. 이 죄악 세상에는 하나님의 심판이 임하는 이적이 있다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл за энэ гэмт дэлхий дээр бурхан өөрийнхөө шийтгэлийг бас ингээд харуулах болно гэж хэлж гисэн. 네. 그래서 하늘은 하나님의 구원의 이적을 보이고 땅은 죄악 세상을 심판하는 이적을 보인다는 것입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнгэр ба газарт гэдэг нь болохоор тэнгэрт бурхан өөрийнхөө арт түмнүүдийг аварсан авралын тэр үйлсийг харуулах бол харин газар дээр түүнийг эсэргүүцэгчдийг шийтгэж байгаа тэр шийтгэлийг харуулнаа гэж хэлж байсан. 자, 잠깐 좀 За хэлэгчлээ орцгоё. 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해주시옵소서. Эзэн минь таньда баярлалаа. Таны үгийг сонсоод зөвөр ойлгоход тусалж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесус Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. 자, 요엘서 2장. 자, 31절입니다. 읽어주세요. За Йоэл 2-ын 31-ээс эхлэх гэж байна. Эзний агуу аимшигт өдөр ирэхийн өмнө наран харам хуйлж сар цус мэт болно.
아멘. 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 나옵니다. 여호와의 크고 두려운 날이라 했습니다. Энэ дээр эзний аимшигтай бас агуу өдөр гэсэн. 여기서 여호와의 크고 두려운 날은 예수님의 재림의 날을 말하는 것입니다. Энэ дээр хэлж байгаа энэ агуу аимшигтай өдөр гэдэг нь болохоор эзэн Есүсийн дахин ирэх тэр өдрийг хэлж байгаа. 이와 같이 예수님의 재림의 날은 큰 날이요, 아주 두려운 날입니다. Тэгэхээр эзэн Есүсийн ирэх тэр өдөр бол агуу бас үнэхээр аимшигтай өдөр байх болно. 자, 요한계시록 6장 12절부터 За 17절을 보시기 바랍니다. Илчлэлт номны 2 дугаар бүлгийн Yohankishin 2장이죠, 목사님? 6장 6장 6 дугаар бүлгийн 12절로 17절. 12-оос 17 харъя. 이것은 예수님의 재림의 때를 말씀하시는 뜻입니다. 네. За энэ дээр эзэн Есүсийн үеийг ингээ хэлж байгаа. Билгэгай 목사님. 자, 한번 읽어보세요. 네, за би уншия. Түүнийг 6 дахь лацыг эвдэх үед би харж байлаа. Асар хүчтэй газар хөдлөлт болж нар хялгасан таар мэт харлаж сар бүхэлдээ цус адил болов. Хүчтэй салхинд сэгсрэгдсэн инжирийн мод боловсроогүй жимсээ хаялах адил тэнгэрийн одод газар дээр унаж хуйлагдах ном луга адил тэнгэр заагдан салж алив уулс арлуудч байрнаасаа хөдөлгөгдөв. Дэлхийн хаад суутнууд, цэргийн жанжид, баячууд, хүчтэнүүд боол хийгээд чөлөөт хүн бүр авгүй болоод уулсын хаданд нуугдцгааж уулс ба хаднуудад хандан бидний дээр унаж биднийг синтет залрагчийн нүүднээс ба хурганы уур хилэнгээс далдлаач тэдний уур хилэнгийн агуу өдөр иржээ хэн тэсэж чадах вэ гэцгээв. 아멘. 자, 참 예수님이 재림하는 날은 정말 지구의 정말 최후의 종말론적인 하나님의 심판입니다. Тэгээ энэ бол эзний дахин ирэх өдөр бол энэ дэлхийн хамгийн сүүлийн шүүлтийн өдөр байх болно. хамгийн аюултай аимшигтай өдөр байх болно гэсэн. 이와 같이 예수님이 재림하실 때 하나님의 심판을 피하기 위해서 땅의 임금들과 왕족들, 또 장군들, 부자들, 강한 자들, 그 모든 종과 자유인들이 불과 또 산들이 바위 틈에 숨는다는 것입니다. За тэгэхээр эзний өдөр яг үгээр маш хэцүү аимшигтай байх учраас тэнд газар дээр байгаа бүхий л хүмүүс гэсэн ялангуяа газрын хаадууд, суутнууд, цэргийн жанжид, баячууд тэгээ боолууд хүртэл ингээд энэ өдрөөр биднээс ингээд холдуулаач гэж зүхтаах болно гэж хэлсэн. 그리고 16절에 요한계시록 6장 16절에도 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 이렇게 사람들이 호소하는 것입니다. Тэгээ илчлэлт ялангуяа 6-гийн 16-ыг харах юм бол гэсэн уулс ба хаднуудад хандаад хүртэл бидэн дээр унаж биднийг синтет залрагчийн нүүрнээс ба хурганы уур хилэнгээс далдлаач гэх болно гэсэн. 17절에도 그들의 진노의 큰 날, 예수님 재림의 날은 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 그 앞에 서리요 그랬습니다. За тэгээ 17-ыг харах юм бол тэдний уур хилэнгийн өдөр агуу өдөр нэрчээ хэн тэсэж чадах вэ гэсэн. 이와 같이 예수님이 반드시 재림하시는 날이 있다는 것입니다. За тэгэхээр энэ дээр энэ мэдчлэн эзэн Есүсийн дахин ирэх тэр өдөр бол заавал байгаа гэдгийг энэ дээр дахин сануулж байна. 그래서 예수님이 재림할 때 그 모든 징조들이 다 나타난다는 것입니다. Тэгээд эзэн Есүс дахин ирэх үед бүх одоо тэмдгүүд илэрхийлэгдэх болно гэж хэлсэн. 그러니까 예수님이 재림하시기 전에 회개하고 돌이켜서
예수님을 믿어야 된다는 거예요. Тэгээ тийм учраас тэр өдрийг ирэхээс өмнө гэмшиж эргэх хэрэгтэй гэдэг хэлж өгсөн. 참 끝까지 믿지 않는 자들, 또는 이제 예수님이 재림하셔서 마지막 무서운 심판, 이 무서운 하나님의 진노의 심판을 받게 된다는 거죠. Тэгэхээр тэр өдөр хэрвээ эцэг хүртлэн гэмшгүй байх юм бол тий аимшигтай тэр өдөр аимшигтай уур хилэн ингээ авах болно гэж хэлсэн. 그래서 우리는 복음을 전할 때에 우리가 예수님의 재림, 대심판, 하나님의 심판도 전해야 됩니다. Бид нэр сайн мэдээг дамжуулахдаа Иесусийн дахин ирэлт болон Бурхны тэр шүүлтийн талаараас дамжуулж өгөх хэрэгтэй. 자, 32절 요엘서 2장 32절 읽어보세요. Йоэл номны 2-ын 32 руу дахин авч өгч байна. Одоо би энийг 32-ыг уншийе. Эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдана. Эзний айлтснаар Сион уул ба Иерусалимийн хувьд үлдгэсэд байх болно. Эзний айлтснаар эзний дуудсан хүмүүс амьд үлдгэсдийн дунд байх болно. 아멘. 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했습니다. Тэгээ эзний нэрийг дууддаг хэн бүхэн гэсэн авраглыг авнаа гэж хэлсэн. 이것은 말세에 큰 환난 가운데 참 환난 가운데에서도 말세에 큰 환난이 일어날 때에 여호와의 이름을 간절히 부르는 자들은 구원을 받는다는 것입니다. Эцсийн өдрүүдэд агуу их тэр аимшигтай зовлонгууд ирэх болно. Гэтэ тэр үеүүдэд ч гэсэндээ эзний нэрийг дуудсан хүмүүс нь авралыг авах болно гэж хэлсэн. 자, 이 말세의 대환란은 하나님이 악한 자들을 심판도 하시지만 하나님이 선택한 백성들을 회개시켜서 하나님께 돌아오도록 하는 그러한 구원을 받는 날입니다. За тэгэхээр эцсийн өдрүүдийн тэр агуу их зовлон аимшигтай зовлонгууд нь болохоор эзний өмнө дуулуургүй байх хэвсийг шийтгэх өдөр боловч шийтгэхийн тулд байх боловч бас нөгөө талаараа эзэн өөрийн ард түмнүүдийг гэмшил рүү авчрах тэр үе байх болно. 예수님이 재림 전에 큰 대환란이 일어날 것을 성경은 말하고 있습니다. Тэгээ Библи биднэрт эзэн Есүс дахин ирэхийн яг өмнө асар их аимшигтай зүйлсүүд буюу аимшигтай тийм гамшигуд зовлонгууд болно гэж хэлсэн. 그때 하나님의 택한 백성들이 회개하고 돌아오라는 것입니다. Харин энэ үеүүдэд ингэж хэлж өгсөн шалтгаан нь тийм учраас эзний тонгосон ард түмэн энэ үед гэмшиж эргэж ирэх хэрэгтэй гэдэг хэлж өгсөн. 어떻게 돌아옵니까? 여호와의 이름을 부르면서 돌아오라는. Тэгээ хэрхэн буцаж ирэх вэ гэхээр эзний нэрийг дуудан буцаж ирээрэй гэж хэлсэн. 자, 로마서 10장 13절에 한번 보세요. За Ром 10-ын 13-ыг харъя. Ром 10-ын 13 дээр 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 했습니다. Учир нь эзний нэрийг дуудсан бүхэн аврагдана. 아멘. 여호와의 이름이란 건 바로 예수 그리스도입니다. 주님의 이름을 부르는 거예요. Энэ дээр гарч байгаа Яхова буюу эзний нэр гэж хэнийг хэлж байгаа гэхээр Есүсийн нэрийг хэлж байгаа гэж. 주여 나를 구원해 주시옵소서. Эзэн минь намайг та авраач гэдэг ингээ ашиг. 나는 죄인으로서이다. 회개합니다. 나를 구원해 주시옵소서. Би яхааргүй гэмт нэгэн мөн байна. Таны өмнө тэгээ би ингээ гэмшиж байна. Та намайг хүлээж аваач гэдэг ингээ хашгирах хэрэгтэй. 말세의 큰 환난 가운데서도 여호와 이름을 부르는 자들은 하나님이 다 구원해 주신다는 거예요. Тэгээ эцсийн өдрүүдэд хэцүү ингээ зовлонгуудтай үед байх болно. Харин тэр үед эзний нэрийг дуудаад ирэхэд бол аврагдана гэж хэлсэн. 시편 46편 1절에도 이런 말씀이 있습니다. Дуулал 46-гийн 1-д бас ийм үг байгаа. 하나님은 우리의 피난처시요 환난 중에 만날 큰 도움이시라고 했습니다. За тэгээд дуулал 46-гийн 1-ийг харах юм бол энэ дээр 시편 46편 1절. За 46-гийн 1 дээр Бурхан бидний хорогдох газар,
ба хүч зовлон дунд зовлон шаналлан дунд үнэхээр олддог тусламж. 아멘. 또 시편 50편 15절에도 Мөн дуулал 50-ын 15 дээр бас байгаа. 환난 날에 나를 부르라 내가 너를 건지리니 네가 나를 영화롭게 하리라 했습니다. Зовлон шаналнгийн өдөр намайг дууд, би чамайг аврах бөгөөд чи намайг хүндэтгэнэ гэсэн. 예, 아멘. 우리가 어떠한 환난 속에서도 여호와의 이름을 부르는 자들, 주님의 이름을 부르는 자들은 다 하나님이 건져 주신다는 거예요. 이걸 우리가 전해야 됩니다. Ямар ч зовлон бай, ямар ч шанал дунд байсан эзэн нэрийг дуудах үед эзэн аварна гэж хэлсэн. Тэг бид нэр энийг бас дамжуулж өгөх хэрэгтэй хүмүүс бусдад. 하나님께서는 주님의 이름을 부르는 자를 구원하시고 그 구원을 통해서 하나님이 영화롭게 된다는 것입니다. Бурхан эзэн нэрийг дуудсан нэг хэнийг ч бай аврах бөгөөд тэр нэрийг аварснараа өөрөө алдаршнаа гэж хэлсэн. 자, 요엘 3장, 요엘서 3장을 보시기 바랍니다. За бүгдээр одоо Йоэл номны 3 дугаар бүлгээр орох болъё. 예. 우리가 그 요엘서 2장 2장 우리가 2장을 봤죠. 2장 28절부터 31절까지 뭐 거기는 사도행전에 그래서 사도 베드로가 그대로 인용한 말씀입니다. За энэ Йоэл номны 22-ын 2-ын 22-аас 28-аас 31 дээрх эдгээр энэ ишлэл болохоор Элч Петр сайн мэдээг тунхаглахдаа энийг ингээд тэр чигээр ингээд хэрэгэлсэн. 예, 사도행전 2장 17절 이하를 보시면 그대로 우리가 그 말씀을 다시 볼 수 있습니다. 사도행전 2장 17절 이하를 나중에 한번 참고해 보시기 바랍니다. За тэгээд та нар маань Үйлс номны 2 дугаар бүлгийн 17-оос хойш ингээд харах юм бол энэ агуулга байгаа. Тэгээд та нар дараанаас хараарай. 예, 그 한번 우리 찾아봅시다. 사도행전 2장. 네, Үйлс 2-ын 17. 신약 시대가 이 요엘서 이 말씀을 통해서 예루살렘 교회가 이제 시작이 된 겁니다. За тэгэхээр шинэ одоо энэ шинэ гэрэн дээр шинэ гэрэний үеэс ахуулаад яасан гэхээр Йоэл номны энэ үгээр дамжуулаад сайн мэдээний ажил эхэлсэн байгаа. 이것은 오순절에 임하는 보혜사 성령의 강림을 통해서 하나님의 복음이 모든 이렇게 전파되게 된 거예요. За тэгээ Пентекостийн өдөр эзний ариун сүнс бууж ирснээрээ тэрээр ингэж айлдан бүх газрууд руу сайн мэдээний тархсан ийм үйл явдал байгаа. 자, 사도행전 2장 16절부터 네. 몇 절? 16절부터 예. 자, 21절까지 네. За 읽어보세요. За Үйлс 2-ын 16-аас 21 хүртэл уншиж байна. Энэ нь иш үзүүлэгч Йоелоор дамжуулан Бурхан айлдахдаа эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгана. Хөвгүүд охид чинь иш үзүүлж, залуус чинь үзэгдэл үзэн, хөгсчүүл чинь зүүдлэх болно. Зарц шивчгэнгүүдийнхээ дээр тэр өдрүүдэд би сүнсээ цутгана. Тэд иш үзүүлэх болно. Би дээр тэнгэрт совин ёр, доор газарт тэмдгүүдийг өргөнө. Энэ нь цус гал суунаглах утаа билээ. Эзний агуу цаг жавхлант өдөр ирэхийн өмнө нар харанхуйлж цар цус мэт болно. Эзний нэрийг дуудах бүхэн аврагдах болно хэмээн үгснээр болжээ. 아멘. 아멘. 여러분들이 참 요엘서의 이 성령 강림, 요 예언의 말씀이 신약 시대에 이렇게 하나님의 복음을 전파되는 그러한 시작이 됐다는 거예요. За тэгэхээр энэ дээр Йоэл эзэн иш үзүүлэгч Йоелоор хэлжсэн энэ агуулга нь тэг шинэ гэрээний үед дахин тунхаглагдсанараа эзний сайн мэдээг ингээ эхэлсэн гэдгийг бид нар харж байна.
자, 요엘서 3장. За Yoel номны 3 дугаар бүлэг рүү орлоо. 3장은 모든 민족을 심판하시고 택한 백성을 은혜로 구원하신다는 내용입니다. За энэ 3 дугаар бүлгийн үндсэн гарчиг нь болохоор бүх үндэстнүүдийг шийтгэж бурхан өөрийнхөө сонгогдсон ард түмнүүдийг аварна гэсэн ийм гарчигтай. 자, 첫 번째 대지. За одоо дэд сэдвүүдээр нь хувааж үзье. 여호와께서 이스라엘의 원수들을 심판하신다. За нэгдүгээр дэд сэдв болохоор бурхан Израилийн өстнүүдийг шийтгэнэ гэсэн. 1절로 8절. За 1-8 дугаар ишлэл байгаа. 두 번째 대지. За 2 дугаар дэд сэдв болохоор 악한 자를 심판하시기 위하여 전쟁을 준비하신다. за муу нэгнийг шийтгэхийн тулд дайныг бэлтгэнэ гэсэн. 악한 자를 심판하시기 위해서 전쟁을 준비하신다. Тэгээ муу нэгнийг шийтгэхийн тулд дайныг бэлтнэ гэсэн. 9절로 13절입니다. 9-13 дугаар ишлэл хүртэл. 세 번째 대지. За 3 дугаар дэд сэдв болохоор 환란의 날에 여호와께서 피난처가 되신다 합니다. за 3 дахь дэд сэдв нь болохоор гамшиг зовлонгийн өдөр бурхан хорогдох байр болно гэсэн. 14절로 17절입니다. 14-өөс 17 дугаар ишлэл байгаа. 네 번째 대지. 4 дахь дэд сэдв болохоор 하나님의 교회에 대한 복된 애언입니다. бурханы чуулгануудын тулгарх ерөөлийн иш үзүүлэлт. 장차 하나님의 교회를 하나님이 회복시켜 주시고 복되게 하신다는 약속입니다. Ирээдүйд бурхан өөргөө чуулганыг дахин эдгэж түүнийг дахин сэргээж өгнө гэсэн юм ерөөлийн иш үзүүлэлт байна. 8절부터 18절부터 21절까지. Энэ нь болохоор 18-аас 21 дэх ишлэл. 자, 그러면 여호와께서 이스라엘의 원수들을 심판하신다. 첫 번째 대지. За нэгдүгээр сэдв Яхова эзэн бурхан Израилийн өстөн дайснуудыг шийтгэнэ гэсэн энэ сэдв байна. 1절을 읽어보세요. За нэгдүгээрээс нэгээс эхэллээ. Үзэгдэн Юуда болон Иерусалимийн зол заяаг сэргээх тэр өдрүүдэд тэр цагт. Амен. 보라 했습니다. 보라, 보라. За үзэгдэн гэж хэлж байна тийм. Хараарай гэж хэлсэн. 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데에서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 때에 했습니다. За энэ дээр болохоор тэр өдөр би Иерусалим болон Израилийн Юда болон Израилийн хүүхдүүдийг тэр өдрүүдэд гэсэндээ сэргээх тэр өдрүүдэд гэсэн. 이 구절은 이방 나라에 사로잡혀간 그 유다와 예루살렘 백성을 때가 되면 다시 돌아오게 해주신다는 겁니다. Тэгээ энэ сэргээж өгөх Юда болон Иерусалимийн золцыг сэргээж өгөх өдрүүдэд нь болохоор харь хүмүүс дарагдаад явсан одоо Юда болон Иерусалимийн хүмүүсийг дахин цөлөөлж сэргээх үед гэсэн утгатай. 여러분 탕자도 아버지 곁을 떠난 탕자도 하나님의 때가 되니까 돌아오게 해주셨죠? бурхан тэр нөгөө шинэ гэрэн дээр юг төөрсөн хүүхч гэсэндээ цаг нь болох үед аав руугаа буцаад ирдэг тий. 여러분 그 예수님을 믿다가 또 타락하고 비록 세상으로 이렇게 나갔어도 택한 백성은 반드시 하나님이 다시 돌아오게 해준다는 거예요. Тэгээ Есүст итгэж жагаад замаасаа гажаад буцаад ингээд буруу зам руу орчтой. Тэгээ явж исэн тийм хүмүүс ч гэсэндээ бурхан тэр өнөө сонгосон бол буцаагаад заавал эргэж ингээд эзэн дээр өөрөө ирүүлдэг. 그러니까 여러분 그 우리 하나님의 자녀들이 비록 믿음에서 떠났을지라도 우리가 그들을 위해서 기도해야 됩니다. Тэгээ бид нэр тийм учраас эзний тий хүүхдүүд, өвгүүд ба охтууд ямар нэгэн байдлаараа итгэлээсээ хазайлаа гэлээж гисэн бид нэр тэр хүмүүсийн төлөө залбирдаг байх хэрэгтэй. 여러분 자녀들 가운데 또 여러분의 형제들 가운데 반드시 우리가 다시 돌아오도록 기도해야 됩니다. Тэгэхээр бидний дунд тий бидний үр хүүхдүүдийн дунд ч вэ, ах トゥ удны дунд ч вэ тий
итгэлээсээ эргэсэн хүн нэг байгаа гэвэл тэр хүмүүсийн төлөө заавал дахин залбирах хэрэгтэй. 그리고 이 말씀은 말세에 하나님의 교회가 큰 환란을 받게 된다 할지라도 하나님께서는 때가 되면 다시 다 회복시켜 주신다는 것입니다. За эцсийн өдрүүдэд мэдээж хэрэг эсний чуулган тий асар их зовлонд унсан гэлээч унлаач гэсэндэ бурхан заавал тэр тунд ингэ сэргээж өгнө гэж ингэ хэлснийг санах тий. 예, 하나님의 하시는 때가 있습니다. 하나님이 반드시 하나님 하시는 때가 өөрөө 있어요. үйлддэг үе байгаа. 자, 우리 하나님의 약속을 믿고 우리는 기도해야 됩니다. Тийм учраас бид нэр бурханы амлалтанд итгээд ингэ залбирах хэрэгтэй. 예, 2절 읽어보세요. За 3:2 өмжлөө. Би бүх үндэстнийг цуглуулan Йехошафатын хүндэд авчирнаа. Тэгээд би өөрийн өв Израиль ард түмнийхээ өмнөөс тэднийг тэнд шүүн. Тэд ард түмнийг минь үндэстнүүдийн дунд тараан газрыг минь хуваасан. 예, 내가 만국을 모아 데리고 여호사밧 골짜기에 내려간다 했습니다. За бурхан би бүх үндэстнүүдийг цуглуулад Йехошафатын хүндэд авчирнаа гэж хэлсэн тийм. 자, 여기서 여호사밧 골짜기는 심판의 골짜기를 말합니다. 이 여호샤밧의 군대 гэдэг нь болохоор шийтгэлийн хүндийг гэсэн утгатай. 하나님을 대적하는 그런 그 민족들을 하나님이 심판하시기 위해서 심판의 골짜기로 이끌어 가신다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл бурханы өмнө дайсагнсан ард түмнүүдийг тэдний шийтгэхийн тулд тэдний шийтгэлийн хүндийрөө бурхан цуглуулнаа, авчирнаа гэсэн утгатай. 그들을 심판하셔서 그들 가운데 있는 하나님의 백성들을 다 이렇게 구원하신다는 겁니다. тэднийг ингэ шийтгээд тэднэр дунд байгаа бурханы өөрийнхөө ард түмнүүдийг ингэ бурхан аварнаа гэж хэлсэн. 그리고 이 3절부터 6절까지는 만국을 심판하시는 그 이유를 언급하고 있습니다. За тэгээ 3-аас 6 дугаар эшлэгийг харах юм бол бүх үндэстнүүдийг шийдэж байгаа шалтгааны талаар харж байгаа. 자, 3절 한번 봅시다. За тэд 3 дугаар эшлэгийг харах юм бол тэд бас арт түмний минь төлөө шавг орхиж хөвгүүдийг янханд төлбөр болгон өгч охиныг дарсныхаа төлөө худалдаж согтуурсан. 아멘. 자, 그들이 하나님의 백성을 이렇게 이방 나라에 흩어지게 하고 또 하나님의 백성들을 이렇게 쾌락의 도구로 세상의 쾌락의 도구로 이용한다는 것입니다. За тэд нар болохоор энэ дээр бурхан тэр хүмүүс бурханы арт түмнүүдийг олон газар руу ингээд тараахад өргөсөн гэж хэлсэн. Тараахад өргөсөн. Тэгэн гутаа бурханы арт түмнүүдийг өөрсдийнхөө цугаа цэнгэлийн хэрэгсэл болгож хэрэглэсэн гэж хэлсэн. 그 하나님의 어린 자녀들을 이렇게 기생과 또 술로 바꾼다는 것입니다. Тэгээд тэдний бурхны яадан те бяцхан хөөгөөд охтуудыг өөрсдийнхөө одоо архиар те бас ингээд золиосон өгсөн гэж хэлсэн. 이런 죄에 대해서 하나님이 심판한다는 겁니다. Тийм учраас ийм гэмийн төлөө бурхан тэднийг шийтгэнэ гэж хэлсэн. 또 4절에 한번 읽어보세요. 4절. 4-ыг хараад тэр Сидон Филистийн бүх газар нутгаа та нар миний хувьд юу юм бэ? Та нар надаас хариу авах уу? Хэрв та нар надаас хариу авах гэж байгаа бол би хариугч нь та нарын толгой дээр үтэр түргэн буцаанаа. 아멘. 이와 같이 그 심판받는 그 나라는 여기 나옵니다. 두로, 시돈, 블레셋 이와 같이 하나님을 대적하는 나라들을 말합니다. За энэ одоо энэ дээр очоо Тир, Сидон, Филистит гэдэг нь болохоор бурхныг одоо эсэргүүцсэн тийм шийтгэл авах гэж байгаа улсуудыг хэлж байгаа. 이들은 끊임없이 하나님의 백성들을 대적하고 이렇게 해를 입히는 악한 나라들입니다. Тэд нэр ингээд тасралтгүйгээр бурхны өөдөөс тийм бурхны арт түмнийг бурхны арт түмтэй дайсагнаж тийм үргэлж ингээд нэг
хохирол учруулж ирсэн ийм арт түмэн байгаа. 자, 그들이 하나님께 보복한다는 말씀은 바로 하나님의 백성들을 보복한다는 것입니다. За тэгэд бурхан дээр а м, оо тэгэд бурхантай ингээд одоо тэмцэлдэж байгаа гэдэг нь бурханы арт түмэнтэй тэмцэлдэж байгаа хэлсэн. 예수 믿는 성도를 대적하는 것은 곧 예수님을 대적하는 것으로 하나님은 그렇게 심판하십니다. Өөрөөр хэлэх юм бол Иесуст итгэдэг тэ хүмүүсийг тэднэртэй шүргэлтнэ өгдөн Иесустэй шүргэлж байгаа гэсэн утга. Учраас ингээд шийтгэнэ гэж хэлсэн. 하나님의 백성을 이렇게 보복하고 대적하는 것은 곧 하나님을 대적하는 것입니다. Тэгээ бурханы арт түмэнтэй шүргөөцөлдөж тэднэртэй тайсагналцсан гэдэг нь эсрэг нөгөө талаараа болохоор бурхантай шүргөөцөлдөж бурхантай тайсагналцж байгаатай ижилхэн. 그래서 하나님은 하나님의 백성을 대적하고 하나님의 교회를 대적하는 그 원수들을 하나님이 다 갚아주신다는 겁니다. Бурхан тийм учраас бурхантай өөртөө нь дайсагналцаж тий ингээ хохирол учруулж ингээд байж байгаа тэр арт түмүүдийг бурхан бүгдийг нь шийтгэж тэднэрт ингээ хариуг нь өгнө гэж хэлсэн. 그래서 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 했습니다. Өөрөөр хэлбэл бас үсийг ингээ хариулах зүйл нь бурханд байх болно гэж хэлсэн. 그래서 우리는 우리 원수를 우리 손으로 갚으려고 하지 말고 하나님께 맡겨야 됩니다. Үс гэдэг зүйлийг бид нэр өөрсдөө гараар хийх биш харин бурханд даатгах хэрэгтэй. 하나님께서 그 원수를 갚아주신다고 했어요. Бурхан өөрөө тэр үсийг тэрийг ингээ авч өгнө гэж хэлсэн. 로마서 12장 19절 한번 봅시다. Ром 12-ын 19-ыг харах юм бол 로마서 12장 19절. за 12-ын 19-ыг харах юм бол энэ дээр хайртууд минь өшөө хонцонгоо хизээшгүй ав харин бурхны уур хилэнд зай гараг учир нь өшөө авалт нь минийх би буцааж төлнө гэж эзэн хэлв гэж бичигдэжээ. 아멘. 이 원수를 우리가 갚으려고 우리가 보복하려고 하면 안 됩니다. 하나님께 맡겨야 됩니다. Бид нэр өс онцгой авах гээд ингээд байж болохгүй харин бурханд даатгах хэрэгтэй. 그리고 우리는 원수에 대해서 자비를 베풀어야 됩니다. Харин ч бид нэр өснийхөө төлөө биш тэ инэрлийг ингээ үзүүлэх хэрэгтэй. 원수가 줄일 때 먹여주고 목마를 때 마시게 하라는 것입니다. Тэрлээ харин эсрэгээр нь бид нэр өсдөнгүүд маань өсөх үед нь идүүлж цангах үед нь уулгах хэрэгтэй. 이렇게 원수를 보복하지 말고 원수에 대해서 손을 베풀라는 것입니다. Бид нэр өстөн байлаа гэж тэ тэрийг ингээд тэ хариулах гэхээс илүүгээр харин тэр хүн рүү инэрлийн гарыг ингээд сонгох хэрэгтэй. 마태복음 5장 예수님의 말씀을 한번 봅시다. Эзэн Есүсээс ингэж хэлсэн Матай 5 дугаар бүлэг дээр 마태복음 5장 43절. за Матай 5-ын 43 дээр харах юм бол 마태복음 5장 43절부터 자 44절입니다. 네, за би Матай 5-ын 43-44-ийг уншиж үзүүлье. Хөршөө хайрал дайснаа үзэн яд гэж хэлсний та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье дайснуудаа хайрал та нарыг хавчэгчдийн төлөө залбир. 아멘. 네. 자, 우리가 이 신약 시대에 하나님의 일꾼으로서 우리가 원수들에 대해서 예수님의 말씀대로 순종해야 됩니다. Тэгээ бид нэр энэ дээр хэлсэн дагуу те эзний хүмүүс учраас Иесусийн үгийг дуулууртад дагах хэрэгтэй. 원수를 미워하지 말고 사랑하고 기도해 주라는 겁니다. Өстөн гэдэг те хараал үзэн ядах биш харин түүнийг хайрлаж тэр хүний төлөө бас залбирч өгөх хэрэгтэй гэсэн. 이것은 성령이 하는 것입니다. 하나님의 성령이 임하면 우리가 원수를 사랑하고 그들을 위해서 기도하게 됩니다. Тэгэхээр бид нэр тэр өстнүүдийнхээ төлөө залбирах хэрэгтэй гэсэн тийм бид нарыг шүүх биш шийтгэлийг өгөхгүйгээр залбирах хэрэгтэй. 이것이 진정한 하나님의 종의 성품입니다.
Тэгэхээр энэ болохоор жинхэнэ бурхны зарцын гэдэг хийх зүйл байна гэсэн. 여러분 이러한 성품이 바로 하나님의 종의 성품인데 Мгм. 우리가 이 성령을 통해서만 가능한 것이죠. Тэгээ яг ийм дүр төрх нь буюу эзний үгийг дуулууртад дагаад үйлддэг энэ дүрх нь жинхэнэ итгэгчийн одоо төрх. Бөгөөд энийг хэн хийж чадах вэ гэхээр ариун сүнсийг авсан хүн л хийж чадна. 자, 요엘 3장 보겠습니다. За Ёел 5 3 руугаа босоод очиж идэглээ. 요엘 3장 4절 За 4-ийг харах юм бол 4절 했고요. 5절 한번 봅시다. за 5 дахь ишлэгийг уншийе. Та нар алт мөнгийг минь авч үнэт эрдэнсийг минь сүмөөд рүүгээ зөөлөн явсан. 또 그들이 또 무슨 죄를 하나님 앞에 지었습니까? Тэд нар мөн ямар гэмиг эзний өмнө үйлцсэн гэсэн бэ? 바로 하나님의 백성들, 하나님의 성전에 있는 은과 금을 빼앗았다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурхны сүм байсан те алт ба мөнгийг ингэж булаасан гэж хэлсэн тэдний. 또 성전에 있는 진귀한 그런 보물들을 그들의 우상의 신전으로 가져갔다는 것입니다. Өөрөөр хэлбэл эзний сүмээс алт ба мөнгийг аваад тэд нар өөрсдийнхөө шүтээний ингэ сүмүүд рүү авч явсан гэж хэлсэн. 또 6절을 한번 해보세요. За 6 дугаар ишлэгийг харах юм бол Юдагийн хүүгүүдийг болон Иерусалимийн хүүгүүдийг грекүүдэд зарж нутгаас нь тэднийг зайлуулсан учраас. 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라 족속에게 노예로 팔아먹었다는 것입니다. Тэгээд энэ Юда болон Иерусалимийн хүүгүүдийг грекүүдэд зарсан гэсэн тийм. 이와 같이 이스라엘의 원수들이 성전의 은, 금, 보물들을 다 이렇게 취하여서 자기들이 우상신전에 갖다 두었다는 것이죠. Тэгээд тэд нэр ихний элчинд сүмд байсан тийм алба мөнгүүд бүгдийг нь өөрсдийнхөө дугуун руу зөөсөн. 또 그들은 유다 백성과 예루살렘 백성들을 포로로 잡아가서 이방 나라의 노예로 팔아먹었다는 것입니다. Тэгээд мөн одоо Юда болон Иерусалимийн хүүгүүдийг нь зарцуулахад авч зарсан гэсэн. гадны хариулсуудад. 그들이 이러한 죄 때문에 하나님 앞에 심판을 받는다는 것입니다. Ийм гэмүүдийн учраас Бурханаас тэд нар шийтгэлийг авна. 또 7절을 한번 보세요. За 7-г харуул үзэгтэн тэднийг зарсан тэр газраас чинь би тэднийг босгож хариугч нь та нарын толгой дээр буцаах гэж байна гэсэн. 그러나 하나님께서는 하나님의 백성들이 노예로 팔려간 곳에서 그들을 다시 돌아오게 해주시겠다는 겁니다. Эндээ бурхан өөрийн арт түмнийг нь зарсан тэр газраас нь тэдний дахин буцаагаад авчирнаа гэж хэлж гисэн. 포로로 끌려간 곳 그곳에서 다시 하나님은 돌아오게 해주시겠다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл боолчлуулаад явсан тий боол болоод явсан тэр газраас нь бурхан дахин тэднийг буцааж авчирнаа гэсэн. 다시 그 백성들을 구원해서 예루살렘으로 돌아오게 하신다는 겁니다. Тэднийг авраад буцааж авчирна гэдэг нь Иерусалим руу дахин авчирна гэсэн үг тий. 우리가 예수님을 믿는 성도들이 세상의 쾌락의 포로가 되고 세상 죄악의 포로가 돼서도 다시 하나님께 그들을 돌아오게 해주신다는 거예요. 근데 эзэн Иесус тэтгэдэг эзний хүмүүс мөн те одоо үед энэ дэлхийд боолчлогдоод олцлогдоод ингээд одоо дэлхийн боол болоод ингээд явах байдаг. Гэтэ тэдний ч гэсэн бурхан цаг нь болохоор буцааж авчирнаа гэж хэлсэн. 아멘. 참 이와 같이 하나님의 택한 백성들이 세상의 포로가 됐다. 이 죄의 포로가 됐다. 또 세상의 물질의 포로가 됐다. 근데 하나님은 반드시 그들을 구원해 주신다고 했어요. 기도해야 됩니다.
Тэгээ бид нэрийг энэ дэлхийд ялангуяа энэ дэлхийн одоо юу эд зүйлсэд тийм ээ ингээ боолцогдоод явсан ч гэсэндээ эзэн заавал буцааж авчирна гэж хэлсэн. Тэгээ тийм учраас бид нэр одоо тэр хүн ах дүүсийн төлөө заавал залбирах хэрэгтэй. 누가복음 한번 봅시다. 누가복음 4장. За Лук 4-ийн 자, 누가복음 4장. за Лук 4-ийн 자, 예수님의 메시아 사역인데요. 신약시대 예수님의 사역이 어떤 사역인지 여기 나옵니다. мгм. За энэ дээр эзэн Есүсийн гэсэн одоо ажлын талаар гарч байгаа. Тэг ямар ажил байсан гэхээр 네. 자, 누가복음 4장 18절, мгм. 18절 읽어보세요. За 4:18 уншиж байна. Луг 4:13 18. Нод дээр эзний сүнс байна. Учир нь ядууст сайн мэдээг хүргэхийн тулд намайг эзэн тосолсон юм. Тэр намайг илгээсэн нь олслогчдод эрх чөлөөг тунхаглах, сохруудад хараа оруулах, дарамтад байгстыг чөлөөлөхийн сацуу. Амен. 참 예수님께서 오셔서 하나님의 택한 백성들, 이 포로된, 죄에 포로된, 또 마귀에게 포로된, 또 마귀한테 눌린 자들을 다 구원해 내신다는 겁니다. Тэгээ эзэн Есүс ялангуяа гэмдээ мөн муу нэгэнд олслогдсон байгаа нэгнүүдийг заавал чөлөөлөхийн тулд ирсэн гэдгийг хэлж өгсөн. 사도행전 10장 봅시다. Яг Үлс 10 дугаар бүлгийг дахиад харъя. 10장 38절. За Үлс 10-ын 38-ыг харъя. 사도행전 10장 38절 읽어보세요. Энэ нь Бурхан хэрхэн Назарын Иесусийг ариун сүнс ба хүч чадлаар тосолсон хийгээд тэрээр диавол дарлагдсан бүхнийг эдгэн цааныг үлдэж явсан тухай юм аа. Учир нь Бурхан түүнтэй хамт байсан. Амен. 자, 예수님께서는 선한 일을 행하시는데 바로 마귀에게 눌린, 마귀에게 포로된, 마귀에 눌린 모든 사람을 고치셨다, 구원하셨다는 것입니다. Энэ дээр эзэн Есүс хийсэн цааны талаар ингээд дахин дурдсан. Тэг ялангуяа энэ дээр диаволд дарлагдсан бүгдийг эдгэж түүнийг ингээд хэдэнд бас сайныг үйлдсэн тухай юм аа гэж бичсэн. 자, 우리도 죄의 종으로 우리가 다 구원받게 되는 죄의 종로로 됐고, 마귀에게 눌려 있었고, 마귀의 종로로 됐는데 거기에서 우리를 다 구원해 주신다. Бид ч мөн ялгаагүй гмийн ингээд боол байсан. Бас ингээд муу нэгний бас боолууд байсан. Харин биднийг эзэн тэдгээр боолчлуудаас аварч ингээд өгсөн. Амен. 자, 이와 같이 하나님께서는 사탄의 권세에서 우리를 하나님께로 구원해 주신 겁니다. Бурхан нэг үгээр бид нар яг сатаны эрх мэдлээс аварч өөрийнхөө хүүхэд болгосон байгаа. 자, 요엘서 3장 자 7절 우리가 읽었죠? 7절 8절 읽어보세요. За Ёел 3:8-ыг үзэж чинь мөн хөвгүүд огтыг чинь Юдагийн хөвгүүдийн гарт би зарнаа. Тэднийг сабэчууд буюу алс холын үндэстэнд зарна гэв. Учир нь эзэн альджээ. 자, 이 8절의 말씀도 하나님께서 구원받은 자기 백성에게 권세와 능력을 주어서 그 핍박하는 대적들을 다 이기게 하신다는 겁니다. За энэ дээр бурхан өөрийнхөө ард түмэнд эрх мэдэл ба хүч чадлыг өгөөд тэднийг дарлаж исэн тэдгээр одоо үндэснүүдийг бурхан тэдэнд өөрийнхөө ард түмнэр ялуулнаа гэдэг хэлчихсэн. 하나님이 이 구원받은 성도들을 통해서 하나님의 성령으로 권능을 주시고 하나님의 능력으로 함께 하셔서 그 원수들을 다 이기게 하신다는 겁니다. За тэрээр өөрийнхөө хүүгүүд болон охтуудаа тийм өөрийнхөө хүч чадлаас өгнө гэж хэлсэн. Тэснэрээ муу нэгний хүчийг ингээд буулгана гэж хэлсэн.
하나님의 우리가 능력을 받고 성령의 권능을 받으면 악한 영을 이길 수가 있습니다. 세상을 이길 수가 있고 Тэгээ бид нэр 어, мгм. 어둠의 세력을 우리가 이길 수가 있는 겁니다. Тэгээ бид нэр мөн эзнээс ингээ өгөгдөх хүчийг авах үед яах вэ гэхээр энэ дэлхийг ингээд ялж чадна. Бас биднийг даралж байгаа, боолчлож байгаа зүйлийг бас ялахаас гадна муу нэгний хүчийг ч гэсэндээ бид нэр бас буулгаж чадна. 우리 구원받은 성도에게는 하나님의 강력한 이 빛이 있습니다. 생명의 빛이 있습니다. Тэгээ авралыг авсан итгэгч хүнд Бурханаас өгөгдсөн ийм хүчтэй гэрэл байдаг. Энэ бол амийн гэрэл гэж хэлнэ. 이 생명의 빛이 바로 하나님의 말씀인데 이 Энэ 말씀의 амийн 빛으로 гэрэл 우리가 사탄을 이겨낼 수가 있는 것입니다. энэ амийн гэрэл гэдэг нь бараг шууд утгаараа л эзний үгийг хэлж байгаа. Тэгээ бид нэр энэ амийн гэрлэлээр тусгаад ялдаг шиг эзний үгээрээс ялах болно гэдэг. 아멘. 자, 이와 같이 하나님께서는 구원받은 성도들을 강하게 하시고 틀을 견고하게 하셔서 마침내는 승리하게 하신다는 거예요. Тэгээ бурхан бас өөрийн зарц нарыг хүчрхэгжүүлээд тэгээ тэднийг авралыг авахулснараа эцсийн дүндээ а, эцсийн дүндээ ялалтыг ингээ авчруулна гэж хэлсэн. 아, 에, 자, 두 번째 대지입니다. За хоёр дахь нь дэд сэдвээр орох юм. Оръё. 악한 자를 심판하시기 위해 전쟁을 준비시킨다는 것입니다. Тэгээ муу нэг тэг шийдэхин тулд дайныг ингээ бэлдсэн тухай. 9절부터 13절이죠. За 9-оос 13 дугаар ишлэл байгаа. 자, 악한 자를 하나님은 심판하기 위해서 하나님은 전쟁을 준비하신다는 그런 내용이죠. За тэгээд энэ дээр бурхан дайныг бэлдсэн гэсэн тийм муу нэгнийг шийдэхин төлөв дайныг бэлдсэн гэсэн. 하나님은 얼마든지 참 하나님의 그 뜻을 이루시기 위해서 세상 나라의 권세들을 하나님의 뜻대로 사용하십니다. Тэгээ Библиэлд бичигдсэн зүйлсийг биелэхийн тулд бурхан энэ дэлхийн эрх мэдлийг өөрийнхөө хүслийн дагуу хөдлөгдөв. Амен. 9절 한번 보세요. За 9-р эшлэгийг харуул үндэстнүүдийн дунд үүнийг тунхагл дайнд бэлтэг хүчрхэг гэрсийг босгогдсон цэргүүд бүгд ойртон хөдлөгдөн. Амен. 하나님은 전쟁을 통해서라도 모든 민족들의 전쟁을 통해서라도 그 전쟁을 통해서 악의 세력을 하나님이 심판하신다는 거예요. За энэ дээр бурхан дайнд бэлтэн гэсэн. Дайнд бэлтсэн шалтгаан нь бүх хүчүүдийг босгож дайнд бэлтсэн шалтгаан нь бурхан муу нэгний хүчийг нь бүхөхийн тулд юм аа гэж хэлсэн. 하나님께서는 어떤 한 나라를 강하게 하시고 아주 강력하게 만드셔서 다른 나라를 악한 나라를 또 심판하게 하십니다. Тэгээ бурхан сул дорой байсан ч гэсэндээ түүнийг босгож ирээд тухайн улсыг хүчрхэгжүүлснээрээ өөрийн эсрэг байгаа улсыг ингээд шийтгдэг. 네, 하나님께서는 아수르라는 그 큰 나라를 하나님이 강하게 하셔가지고 하나님의 대적하는 나라들을 다 심판하게 했습니다. Тэгээ бурхан Ассир гэдэг улсыг тэг хүчрхэгжүүлээд тэр улсаар өөрийнхөө эсрэг болсон улсуудыг нь шийтгсэн. 그러다가 아수르 나라도 결국은 또 하나님의 심판을 받게 됐습니다. Тэгээ дараад нь харин бас Ассир ч гэсэн бурхнаас шийтгэл авсан ба. 바벨론 나라를 통해서 또 아수르를 하나님이 심판하시고 또 바벨론도 결국은 페르시아를 통해서 바벨론도 또 심판하시고. Тэгээ бурхан Ассирыг Вавилоныг босгосноор Ассирыг ингэ шийтгсэн. Тэгэн гутаа бас Вавилоныг орхиогүй Персийг босгоод Вавилоныг шийтгсэн ба. 하나님은 전쟁을 통해서 하나님의 심판하시기 위해서 전쟁을 하나님이 때때로 사용하신다는 겁니다. Тэгээ бурхан өөрийнхөө хүслийн дагуу тэг үйлдвэрлэхийн тулд одоо дайн гэдэг зүйлийг бий болгоход тэр мөн өөрөө тэрнийг удирдах гэдэг мэдчихвэл. 자, 10절 한번 봅시다. За 10 дугаар зүйлийг харъя. Анчсуудаа сэлэм хадууруудаа жал болгон давт дорой нь би хүчрэг хүн гэж хэлэг. Амен. 이와 같이 평화적으로 사용하던 이런
보습이라든가 이런 보습을 통해서 칼을 만들게 하고 또 음, 낫을 쳐서 창을 만들게 한다는 것입니다. мгм. За тэгээ энэ бол яг нэг тайван үед хэрэглэгддэг зүйлсүүд байсан. Тэгээ тайван үед хэрэглэгддэг зүйлсүүд ч гэсэндээ анжицуутыг сэлэм хадуурууд жал болгон хэрэглээ гэдгсэн. 또 약한 자들도 하나님이 강하게 하셔서 전쟁을 하도록 강하게 하신다는 겁니다. Тэгээ мөн сул дорой нэг хүмүүс ч гэсэндээ бурхан өөрөө хүчрхэгжүүлнэ болно гэж хэлсэн. 또 11절에도 모든 민족들을 하나님이 속히 이렇게 연합을 하게 하고 전쟁으로 모이게 할 수 있다는 것입니다. За тэгээ 11 дээр мөн бүх үндэстнүүдийг бурхан өөртөө цуглуулад тэднийг хүчтэй болгож аавна гэсэн. 그리고 하나님께서는 12절에 모든 민족들을 심판하시기 위해서 여호사밧 골짜기로 하나님은 올라오게 해서 그들을 거기에서 심판하시겠다는 겁니다. За тэгээ 12 дээр болохоор Йехошафатын хүндэд бүгдийг цуглуулна гэжсэн. Цуглуулад тэднийг ингээд шүүлтэн авчирнаа гэж хэлсэн. 예, 유용하지 하나님은 얼마든지 이런 전쟁이라는 그런 수단을 통해서 악한 민족들을 다 심판하시고 하나님이 징벌하신다는. За энэ мэтчлэн бурхан өөрийнхөө тааллын дагуу бүх зүйлийг хийхин тулд ингээд бүгдийг ингээд хөдлөгдөх шүүтгэлэг гэсэндээ ингээд хийдэг гэдгийг мэд харж байна. 우리는 하나님 앞에 하나님을 두려워하고 정말 하나님을 겸손한 마음으로 하나님을 잘 섬겨야 되겠습니다. Бид нэр бурхны өмнө түүнээс эмээж эзний өмнө дуулууртай бас дараагаар ингээд үйлчлэх хэрэгтэй. 교만한 자는 하나님을 대적한다고 했습니다. Тэгээ бурхан тэгсэн бардам хүн бол бурхныг эсэргүүцэж байгаа хүн юм аа гэж хэлсэн. 예, 교만하면 하나님을 대적하는 거예요. 교만한 자를 하나님이 전쟁을 통해서 심판하시고 낮추시는 겁니다. Тэгээ бурхан бардам гэдэг зүйлүүд бурхныг эсэргүүцэж байгаа учраас бурхан өөрөө тэр хүмүүсийн төлөө эсрэг тэнийг дарахын тулд дайныг бэлдэж түүнийг шийтгэнэ гэж хэлсэн. 13절 한번 읽어보세요. За 13-ыг хаваад бол ургац боловсрсон тул хадуурыг оруул дарсны шахураг дүүрэн байгаа тул ирээд гიშг тэдний муу мухай нь асар их учраас торхнууд сагаж байна. 아멘. 하나님이 심판하는 가운데서도 하나님은 구원과 하나님이 하시는 일은 이 전쟁을 통해서도 하나님은 구원하시고 또 전쟁을 통해서 하나님은 또 심판하신다는 것입니다. Бурхан энэ дээр харах юм бол түүний хийдэг ажил, бурхны хийдэг ажил бол дайнаар дамжуулаад авралыг ч өгдөг, бас дайнаар дамжуулаад шийтгэлийг ч өгдөг гэдэг юм дэж байна. 여기서 곡식이 나오고 포도주가 나옵니다. За энэ дээр болохоор боловсрсон тариа тэгээд бас юуны ус үзмийн дарс гэж ирсэн тийм. 그래서 곡식은 하나님의 택한 백성을 구원하신다는 거예요. Энэ ургас гэж энэ юу гэж хэлэхээр бурхны сонгогдсон ард түмнийг аврах талаар ярьж байгаа гэсэн. 포도주 틀은 악한 세력을 말합니다. 악한 자들을 말합니다. харин дарсад нь болохоор муу хүчийг хэлж байгаа. 네. 그래서 이 하나님께서는 전쟁을 통해서도 하나님의 택한 백성 이 곡식을 하나님이 거두신다, 구원해 주시고 악을 행하는 악을 행하는 포도주 틀 같은 악을 행하는 그런 악한 자들은 다 하나님이 이렇게 심판한다는 겁니다. За тэгснээрээ бурхан дайнаар дамжуулаад ургац болсон өөрийнхөө ард түмнийг авраад харин дарсаар илэрхийлсэн муу нэгнүүдийг шийтгэнэ гэж хэлж өгсөн. 자, 우리는 알곡입니다. 우리 예수 믿는 성도들은 구원받는 성도들은 알고. За бид нар бол 알곡이라고. тий одоо ургац байгаа тий хураагц ургац байгаа. 여러분 추수 때에 알곡은 다 창고에 드린다고 했습니다. 추수 때. За тэгэн гутаа үр тариаг нь бид нар бол үр тариа тий бурхан тэгсэн үр тариаг хураах үе ирнэ гэж хэлсэн. Хураах үед үр тариаг бүгдийг агуулхад хураана гэсэн хэлсэн. 여기서 추수 때는 영적으로 예수님이 재림 때를 말합니다. 하나님의 өөрөөр 심판 хэлбэл 때를. сүнслэг байдлаар харах юм бол тэр нь эзэн Есүс дахин ирэх үеийг хэлж байгаа. 하나님의 택한 백성들은 반드시 구원을 받고 천국에 들어가고 악한 자들은 결국은 다 악의 심판을 받고 하나님의 심판으로 멸망당하는 것입니다.
Тэгээ бурхны тэ эцсийн өдөр ирэх үед эзний шилтгэл заавал байх ба ялангуяа сонгогдсон хүмүүс ямар ч байсан гэсэн тэднэр заавал эзний хаанчлалд ингээд хамт ингээд хаанчлах болно. Харин муу нэгнийг заавал эзэн шийтгэнэ гэж хэлсэн. 여러분 어떻습니까? 이런 소선지서를 우리가 공부하면서 계속되는 이런 하나님의 구원과 심판이 계속 반복되지 않습니까? Та нар ингээд та нарт мань ямар байна вэ? Бид нар ингээд иш үзүүлэгчдийн номыг үзэхлээр те бурхны аврал ба шийтгэл гэдэг ингээд агуулга үргэлж ингээд давтагдаад яваад байгаа тий. 우리는 하나님의 심판에 대해서 듣기 싫어합니다. Бид нар бол бурхны шийтгэл ба авралын талаар гэхлээр сонсоход ингээд дургу байдаг. 그 귀를 기울이지 않습니다. Гэтэ тэгэнгუут ингээд шийтгэл аврал шийтгэл гэдээ ярихлаар ингээд сонсох ч ингээд сонсохгүй байдаг. Чихээс цаан тавьдгүй. 그래서 하나님의 심판을 얘기하면 사람들이 싫어하고 핍박을 합니다. Тэгээ бурхны шийтгэлийн талаар гэхлээр хүмүүс дургуулхаад ингээд сонсохыг хүсдэггүй. 그러나 하나님의 심판은 반드시 때가 되면 이루어지기 때문에 그것을 피할 수는 없습니다. Гэтэ яг үнэндээ тэр шийтгэл заавал цагаа болох ирэх учраас бид нэр тэрнээс ингээд зайл харга байхгүй. 하나님의 구원과 동시에 하나님의 심판을 분명하게 전해야 됩니다. Тэгээ бурхны аврал ба шийтгэл нь нэг дор ингээд илэрхийлээд гэж хэлсэн. 그러나 누구든지 회개하고 주님의 이름을 부르는 자는 다 구원을 받는다고 전해야 됩니다. Тийм учраас хэн ч гэсэндээ гэмшил ирэх үед эзэн заавал аварна гэдэг дамжуулах хэрэгтэй. 기도합시다. За хамтдаа залбирцгаая. 거룩하신 아버지 하나님 감사합니다. Ариун их эзэн минь таньда баярлалаа. 이 하나님의 구원과 심판은 하나님이 작정하신 것입니다. Таны аврал ба шийтгэл гэдэг зүйлийг та хэдийнэ тогтоосон гэсэн. 참으로 말세에 큰 환난과 고난을 통해서 하나님은 택한 백성들이 회개하고 주님의 이름을 부르는 자는 다 구원하신다고 했습니다. Мөн та өнөөдөр эцсийн өдрүүдийн өмнө ирэх тэрхүү гамшиг болон зовлонгийн өдрүүдээр эзэн та өөрийнхөө хүмүүсийг өөрлөгөө дуудаж харин шийтгэл авах ёстой нэгнүүдийг шийтгэнэ гэж хэлсэн. 그러나 끝까지 하나님을 거역하고 대적하고 교만한 자들은 다 하나님이 심판하신다고 했습니다. Эцсээ хүртэл танаас эсэргүүцэж зүхтааж таныг танд дайсагнах нэгнүүдийг та шийтгэнэ гэж хэлсэн. 우리가 하나님의 구원과 심판을 좀 더 분명하게 잘 깨닫고 전파할 수 있는 하나님의 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Биднийг та таны аврал ба шийтгэлийг талаар бүрэн ойлгож түүнийг бас тунхагладаг хүмүүс байхад туслаач. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Иесусийн нэрээр залбирanгуйлаа. 아멘. Амен.